And I, child of God, have been washed in Jesus' blood, making me and hair will be uncommon. So when I praise the Lord, daily this shall be my song. I'm a happy millionaire. And I, child of God, have been washed in Jesus' blood, making me and hair will be uncommon. So when I praise the Lord, daily this shall be my song. I'm a happy millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a million. My father is rich in house and land, and I'm his slave. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a happy millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a million. My father is rich in house and land, and I'm his slave. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a happy millionaire. Lord, I'd rather worship thee with the people who are free than to own the world with all its viewers' praise. Preaching praise beyond recall, for my Father owns it all. I'm a happy millionaire. Lord, I'd rather worship thee with the people who are free than to own the world with all its viewers' praise. Preaching praise beyond recall, for my Father owns it all. I'm a happy millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. My Father is rich in house and land, and I'm his slave. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a happy. Makumba. Osoro. Leo litukulitambe. Narabona uzizo babita. Kwanza tezo turaba kwana Gusii kwanza simabita. Oirire buya. Abantu baminto balegalia. Ensemo trambo da ambete. Abantu baminto baresemo ya Mwano Kenyatta, Uhuru Muigai Kenyatta, Kenya yetu. Oirire buya. Eso no muyana kama. Tuanteire. Ngitraga. Nche Makumba moto mwe motora kwa msingi ntagarare. Nonde gano Osoro. Wanrende Osoro mate. Esa gasi news zidi. Ama. Wanrende Sagwade. Chirete mate nyasa kera seniri ato seniri na ba to kote banganya sa biamono. Wada. Na nda abantu baminto na oya babangere asimokare ko no Trump ko no Kenyatta ga go se no more bungwa go so Nyagarama. Oh yes. Eto ke Nairobi go se ando simbia more mwezi.
Baadhi ya Gusii wamitona abantu ya sana sikucho. Gusii. Steady never to support. It is very special. And Karako Nyaranga Gusii wamito. Kwa unu mwana wali tala kali no ukujagete. Ani okoranga onyendiringa n'ekinguru kyamanya abantu. Ngoli utugango Bekaere. Turangire nanyo. Tumane ayada sani. Kiara minro wato kanyule. Ngoli muduna takonyo maje kuro. Andanzi ono. Sasa bono Osoro. Mwana mto. Ano mto mwani. Itukolero usingi maya toru mchana manna kose asmonto nde buense olege sa kimo Gusii osomonto wiki Gusii kende gionse nabo atengane emo ichani tesen koro yae daranto makumo muntu mungani ko asobo ngani bwande na engeiwe timbu atinche nde nyinge nda chukwegerera bosugo tete twasiriru mwana minto BELDEN NYABUTO Hoteli mokongu se okubwata ni wekelisia yesterday 7th day. In fact, abantu turatuke toko tebani pole tore chintunda chinyingi tochakana wane familia toche choir members na abantu baringe part of the baringe family members toche no nyina saba SDA bonsi 7th day Adventist bonsi pi Osoro oche saba Gusii bonsi igota tango kweba kan koro igati tari kweba ya Gusii bateko tanga pole gose tari kweba arabuya yani abwate chi family chinyinge BELDEN na belong everywhere to omwana BELDEN NYABUTO because nkata Gusii bangu bagere yigenteke a second city sabato wase anene ase nkwana ye kawaida ego koru litukuli Jumamosi egwate lesson na magana na abira tatu BELDEN NYABUTO abere mu bwatani namba yemo ase nje chikwaya chia SDA mia Kisii County na Nyamira County na county chini watu bomada na Kisii na Nyamira County asobwamo including Nairobi County including wataba aba Gusii abange pale me SDA including Chief Justice Maraga hiyo bwatadi nane kwa tinga Maraga takumanya yoromo mu tekuwendra pia I believe I'm sure he's mourning as well. Okono kubol kuone. Usiengima ase litukolia rero lya ichuma. Ose ase chumeye yiri tukelia rero. Usiengima ye chandire ase njo yogosira wa BELDEN na senjo yokurara wa BELDEN. Osoro negatia ba ndatenga gatia ba abasani gose bali babere bakoyigeza matuka mange pancheraninu ase usiengima nande bragunga eta BELDEN bali understand more I am no Osoro kuro NDIZI TV inkiora kwande gora ya BELDEN gosenkere kiora rente asinga nchokurara ko mwana minto 20 pi munaba Gusii BELDEN NYABUTO kwa bori swali ya Makumba nande ebirengane binge twanyorera kuri wasinge njo yogosira kumumuru minto ku BELDEN NYABUTO BELDEN no beire no mwana moke na asende no mwana moke lakini okorire amangana manene ayo pengine abantu abanene kumubwa basacha na basubanti abanene bemyaka menge kumubwa bataraikirani nandu buyambo lingaringe gukora ntuchitiko koranga no muibige tokwa uno muibi uri kwendo musabara ba Yesu no muibige tokwa tukatuchikora muibi bando kubara famous esa mangana mabe lakini twachikora mumura okorire gasingiya asokotera matera yogo sesenia na boy gokora ndi nchiriyo monene nande BELDEN ekartwaringe gari ebintu naro rancho monyene before matangalero twabire toko ikanonso bo twanyoranga maene
amakombonaro nande twamanyire none online abokoronga abantu nkurira bali ya BELDEN lakini ekero ekarero nche ekerenga narange kenene birenga nebingi ekerenge kemonda arage Makumba nkiringa ki BELDEN nari ngo mwana omokega nanda okora mangana ye talanta BELDEN na umira ni nera konyara tarasira matukabira tatu tunde ibirito satuiga lakini na kumanya karasiri ngana aringe nyambari ya boys ama yede kurwa selamu manik kora tigen edeke Osoro igulte tamanga amagana BELDEN NYABUTO somoteri yobere ase chinkuma go sobere se metandao kirkinda bana bamazo bana bamanyetie igo tagetiko tebanga BELDEN yo kwanu tukorero abagusimbale bamustokeire gusaba abagusimbale bakumiringa BELDEN nimo aina mane BELDEN kyakora aina mane nanda abuno nare kwanda Makumba asengencho andanene ngegete none karotware ko stream NDIZI TV live abantu bari barigirari nande esho ino era NDIZI TV ntwavuga tamatanga BELDEN most of the party twari ko nyara nabo korigirari after twakorega abantu abange bakwana ngaki I've known BELDEN in his death abantu abange bamumanyire asogo kukwaye namanyire okwane kire goso tayari abantu gete osesendire bandega lakini bande bingire bari komora bako kumurutare gatera buya lakini bamadengana era BELDEN na bande bari batamumanyite bari narigire ngaki nche nachete ko bocho matera BELDEN ekera kure nche gwe komanya na ngo denga ki karna narigire tia matera BELDEN mino ko corona ko bakora recently equamenta ali bakora temanga equamenta views mono ekera BELDEN asiri nkinta yatagoteba gente que tangani de kora kan kiringaki abantu ekero muntu buna bono BELDEN asira abantu abangira baje kumumanya basti kumushtukia ngakai umuroyo kumbe okorera BELDEN kumbe okorera mangana amanga nchebe ko monyene nawe tinganye yambari achiete na kumanya kurwa second tempo odiore lamo wale na BELDEN no mumro osomete nyambaria anda areko kokino na wanafunzi bamu abo ekaragotera nyambaria ekanisa yarenge ko bengiya oigo keyu nare ngoro na mare ko bono so igentungero ronga ki omo Gusii twabeire lero tuoro kigunga ki no bonene bwo muntu burache kumanyikane karakwete kose ose obo muhimu bwabo buramanyikane karosire konkwane ngani gwatenga ki obuye bwo muntu osirire egora manyikane wiki ose kiria makweli konkwane ya BELDEN NYABUTO moteri munene asekanisa ye osobu watani bwekerisi kia chumosi ose imestie kungunya kuboriga BELDEN NYABUTO omekena na umubwatani munene webibindi biyogo egia Gusii okurunga Osoro wetera bibini mbalimbali wetera paka university ya Kemunto University nkoboriga Gusii etestuwe ega tabonega asinge Gusii negwate ebiyewa mbalimbali ntobwate TV cheke koyo ntobwate TV cheke Meru TV how Mugusita banyoro TV yaye egose kibindi live ase decoder bwate ebene pan eben signet ego chakire iki gose kirituko lakini Mugusinya sa masenerie nabwate kibindi kiwate chingukine weta NDIZI TV YouTube channel ego cha sore ya konetera magana are live usa magana kwegiwa inetuko kesubamo obe Kenya use diaspora na bala mini Uganda use mini gari tinje Middle East use Somali States of America paka Somali has to you omo Gusii nori tayare asoko sira abana mamino anyway ijibu nilinda ibone ngamna nde mutu ase igonde gaga singo ya BELDEN NYABUTO no sira kwa gwato umwana abangi bende bamanye singo pasonga ngo BELDEN NYABUTO sige mutanda usasi YouTube bakanyara matera pero kende bamubwatiri igonde tekuri so dini mo challenging na ndiye ne soro singo soro korone ba
corona ya tusomine magana mange sana. Ose corona ya tunyuringa magana mange nga lero norono wa chinguru manota kituare. Omwana yo kunga BELDEN NYABUTO. Abanta bange sana, in fact, muna bantu akuli kinse jea saa 9 saa 8. Abanta bange maelfu ya watu. Eyara ku watch NDIZI TV live. Yeah, that's true. Aso streamer matanga ya BELDEN NYABUTO. No. Yeah, tekene sana. Yale kama ngalero ngoma NDIZI TV. Lakini kwa mwenye BELDEN NYABUTO na rarite. Nikikera kosegete nikikera gere oisranse sengima Chinsevere sato. Ososo mtandao liginga ki BELDEN NYABUTO indoro matangaye yonton kerekera ko mo kikera naminga usengima ya tora bachumbe baralire ya tora bara imbalimbali baralire na bara ikuba korara kero kene no akichikura mbere kumagana mange Osoro the actor because oyo kukona ene no muntu mangene Makumba muntu rakona Gusii metegerere noyo no Osoro the actor ime NDIZI TV tokonya kweburiga tarikira muntu romo SDA tarikira muntu romo Catholic tarikira muntu romo PAG korende omwana oyo BELDEN NYABUTO omoteri oro kirie mbwingi yasinge chukuri chikwaya amagana mbali kimoika na ase nyasamna mosindi yasinge njebye gubiya ye oro kirie mbwa ego kinichikwaya ego kinyo moteri muna divijo nga BELDEN NYABUTO oro kirie mbwa yogo sigetu na kimoika inkiora kwane go BELDEN NYABUTO na nikiora tebe nga BELDEN NYABUTO segetire aseke uke Gusii ebenaso hotera goso kwegi mbia wana Makumba na kwa boli nyanengi ya kweli. Ote BELDEN NYABUTO amangana na mange tora asome kura soko sira kwa BELDEN NYABUTO. Elimoni yabo nigente kwa bodi ngaki yare gotoka olio karare abairi abantu kana rigiriga bakabona kura kwa na rigiri umuntu akatenga ki nga BELDEN was my friend. I don't believe I watched it, I saw it. Oh yes. Bono tro chono musani yo kara tambe pengine singi cha corona cancel flights njire cancelled or something to kunya go travel lakini nanya ko watch NDIZI TV. BELDEN ntwara kuchaka monya ko anywhere pengine abantu most of the people mourning BELDEN naona bali bagenda gali abange batana kumumira one on one lakini asinge nchere obaumira sechinyomba cyabo sechisimi cyabo yabere gentekenene as in Nigeria yabere gentekenene such that omugusio letrwamo noko korokuya kwa BELDEN wono BELDEN osirire dotakere kero muntu ngugwone ngaki gaki muntu nganje tatu gutu ntecheti matanga lakini sinza njiro kusanga turi kunyara goika. Oh yes. NDIZI TV yakoreteire igenteke live basokara gose Minnesota gose Somalia gose Egypt gora nyaba Gusii bakara kuganda Egypt wono yakoreteire ororo. Do you know that teri azira hizi kuna kote ya antu please subscribe bakagete ngota gete kocha konyora chizo chiao kivyako teri gendo raisi BELDEN yanye kotera otenga wona bana wandenga ontumiranga watch my song because BELDEN was sending me his links watch my song nimetoa ngoma mpya alikuwa ananitumia inbox wone kana ko ntumira manye koronga uyo ngunya ko promote omuntu bona manje at the end of the day uno Gusii une community. Yes. We are bringing ourselves together astromerane to kuwa negentekemo abantu nabange bakira online bone bagona batanga tokorega to dharawonde wensi NDIZI TV ntu abange tenga katuchaka go agiti Makumba cho agiti Antivirus ya agiti Osoro ya agiti ngirinderio muntu getega cha gusire gento getega cha kobage go tubwata ninga na tobe otonyara koroke abantu bane batikara tuanyorenga ki abantu bakira abone bali 80,000 subscribers bali ga it becomes our responsibility una intutuensi ngaki abantu ababonsi pi abange baba bali bakurigereriga. Oh yes. Mbamanye the BELDEN is not abwata abaibuli abange kubwa mamumu abona gatomwa BELDEN tari bona koni. Oh yes. BELDEN tari muntu tari mu murosira nonyosira karomoke tari mu murosira kebochara kebochinga
kebo tantanu muntu atebunga matanga nyarebe narega ritika tutumie no ni tusuru matanga yo suru muririgete narari onge kugorigereri Belden buyoniri okorire gente kija aba gusibono mpatakenga kutogo atende matanga ine tobe part of it. Ona singe njo makumba konyana kugotenga please subscribe. Wa subscribe. Okwiri mwa Belden atari koko singe njunga okore tire nyomba gete mukomera na twe. So again take tokoro kama tanga Belden chileson tokolani korwe me kwambo libono makumba neringa kim aba gusiba minto. Una atebire ndubu atiege ntoge koro kwe TV toratio ninga pangs ni to stumerane. NDIZI TV so far I could say it's the leading unless I'm corrected. Karato rabanto close to 3,000 wako watch NDIZI TV at the same time na ndi YouTube wako tumia bundle chama bare online for hours wako watch Belden ena manyanga ena ikunche me yanengaki Belden ogo sira kwago singi njutari ntutoka tabu montasire usamenye na monda korgo kuana koruga nturunga na nyasate ganga bere usandende tali nyarebe ora tebe ngare lima usayoka nyasaye ekero litukuri ekire na to kwa keboliri to kwa in vain. Don't die for nothing. And there's a lesson, there are so many lessons we have learned from the death of our brother Belden NYABUTO. And one of them is usidharau mwenzako akikwambia tuingie hapa tutengeneze ama tujenge nyumba yenye itatufaa sisi wote. That's right. Bono mwezi morigeti NDIZI TV morigeti Osoro the actor amona Makumba umuntu mwangira kwa kusiminga tegerere asoko nya korigerigia asobwanga utunye kulinga ki omugusinga yatigara. NDIZI TV ne TV egoja sore tari singijo kuyakana lakini egoja sore singijo kwanchana ngombebu mugusi asabeta no mugusi osoko nya kwigerigia chimba bachya bwatenga ki ngayibono you know ngayi umolembole mugusinga ngayibona aletambulise kulia ngayatene NDIZI TV abenga Makumba the actor abe Osoro the actor abe onde bwensipi ogwakiti inse NDIZI TV iga wato molembe umugusi no muntu ore more than 4 million people kulinga na IBC. NDIZI TV nere TV umugusi yoka. How many subscribers over the NDIZI TV? Esa kabanga ya mori elite TV NDIZI TV bona iga otara subscribe ebeke digosa because umugusi asobwamo achakuru mwina na komunia ase achakuru mata goro no ndachakuru abo there are more than 4 million, but why should we have lesser subscribers, 100,000? Why should you have such a media that supports Kisii culture less than 100,000? Why? So to subscribe me NDIZI TV, to say me also the actor, to say me Makumba, na want to once everybody ime NDIZI TV. Itukuli chuma, itukuli ngenchene ase omubwata ni vekanza SDA. Tukole romwe umwana kwa mutangani okuruka Belden NYABUTO oyu obekuwa sinjo tumkenye nyumba ya benne ituko riarero ichuma aria ensemo ya bugirango esinjo ya amakuli ose litukuli ya kurari ya bwati nyuma ya accidenti ejikondo no mubisa shetani tutaribonchira gose turgo kagera chinyalekane lakini njende yonsiga wekatonya kubuka kyagera nakina turamenye omugusi the diaspora means obe Middle East obe ya America obe ense ya South Africa obe me Nigeria obe ense mazime Africa aye no mugusi obene support NDIZI TV. NDIZI TV ngakuni support by subscribing. How do you subscribe? Unega ntegi kia ready kiren sabwe kuninga ta kebe wose kebe colorless Gireiga o blagi colorless de elaguje Makumba oh no mo ngane kunile kia ready kesire keti ko ba ready kemanye ko tabenga kengere kiremune yago kuneke ngere kyo
eminetiga itukuni yonsi ekeribu kia Osoro the actor was Makumba was on the Gusii NDIZI TV kila so online live even live was recorded we call notification go tanga ba soide elindo muntu mutanga ni kuligeria na gotomera uchumba abantu minonga ya nyare kanide tuasoide asobo bui wako watchi NDIZI TV go say egati yechi television echo omugusi mogima anchiranire so no te ko so ni mo ikoro kuga bori mwa no ngoma tanga BELDEN ntuara matanga mange sana beire me yense Kenya since the COVID-19 na benga usekana tanga COVID-19 ni virusi ya corona ambayo imetatiza ulimwengu na imetatiza Kenya, nchi hii ambayo unakaa. Kana kwa ndio corona wese COVID-19. Yes sir. Aba telina bangusi aba sanina bange bararire aidha ingakie ya COVID-19 wese bararire ingakie ya corona wese aidha bakuri na corona wese bararire ingakie corona egenderete Including Papa Shirandula. Papa Shirandula no muzani munene sana me country ya Kenya. Bantu mange na tutangana na beko nyaragamba manye muro yora kulierero niki kiagera itukuliarero ime ya Gusii twatoro musangerekano obwata bantu maelfu ya watu maelfu ya wakisi pare live kwa kina BELDEN Mugirango maelfu ya wakisi streaming live through NDIZI TV na njira chinde omugusi akwera risiko gali through media niki kiagera eserikali ya Kenya n'abasikali ba Kenya basika enyangi y'omoteli bwekanisa yege SDA na omugusi yasobwamo bamo omulembe obekwa sokorara kwa eno mulembe ekyaro abange ba tiaga sinkiro isegikyabire amandamano mbalimbali batero abajaruo gusega nongi gwete ono Makumba tonda atebe igoro ya esabari ya BELDEN andanene ekeruma na torege enseye ekero kwa tebigunga gokosoko gochisuko gabu nabora korekite tutenga ki gokobera nyumba encharango koriyeroku njaruma tego goita ngora lakini umaye kugunga ki umwana uri mino anjete oyuzukabo kugaragara ngo kware omate okweba none njare ri kwabwate nabo kindo umuntu nebanga kwara ire kitoro ime okona gotenga gokogende gasi ose kwa nana badaba kunye bichanga bintu mbiroro bigotenga kotinere ro nabantanye tebuleta kira kingotenga ki everything else is imminent, everything else is expendable, but the right word. If death by anger is imminent, yani onye kokotenga enjara no wate enjara lakini na usambale ndo muriro sayoyi ngakira kare nabo kwa mwanga ki afadhali wane enjara yengi tengora gero kare nga ki kankire gona monda nyore a better option tomorrow. No check America is most hit is hit by COVID more than we are hit, because I think in kota nyasambi yamononga abantu abamumo koranga tubwate chitukije chinyomo nyasa ni rato koreta abo Mr. Ligete, and that's not I'm not saying COVID day of Kenya, I'm not saying people should be careless, but by all means statistics by the whole health organization statistics, anything you can find out ntore spared somehow kubwa abantu bara America nere was hit. Lakini ekoroba igwetenga Floyd alikuwa George Floyd ekoroba igwetenga a black American has been brutally murdered. People came out in numbers to the streets. There was no mask restriction observed, no distance social distance observed. So ngubwatierenga ki ekiokorenda neke kabete ngirikiko kostua mono ngirikiko chanda nkoro yawe memono. I don't want to say abantu behave kutakipe social distance, but I think
priorities cha change. Priority cha change bantu batebanga ki ego by priority meaning abasani gose bali bakubwichingero asike Gusii ebene chingero chia ase obotani weke Kristo gose bali bakubwichingero asengejo yatumbuisa ego meeting priority go change kulingana ngoko tera gose ngobwetingere na wachira change based on that but rende naro ya changing aki no tebangu taitukukia nyumba togenda matangari NDIZI TV twateba netinga tokogenda babiri batatu lakini ntwanyora twikira alianga twins ekaro twika gari twasangia abantu babira bangi tutagete goteba abantu bara America ba watch abantu bara sigete ba watch oigunga enyewe intakire kogenda sengochikochi lakini kwasanginga ki a priority right now. What you feel is right, your intuition, your psychology tells you the right thing ni do this. So njete tekota yanga ki we thank God and I believe Nyasaye nasi pe abantu baye ndio ba contract COVID gari bintu bunebyo lakini ngote yanga it is very humanly understandable that umuisio yari ngomuisio monene sana na ndio muisio affectira magima mange na magima aritare ngeko kira nyumba mwababe settled watara ikari baye kinga ki enyewe ya una kwabere na intugari yonsi na bolo this is the last of you. Well, by mentioning COVID-19, naragalia abaraliba NDIZI TV or niba Kisii FM as well. Mbakwa negro ya community power. Oseba beke eredi nyene ya community power. Mukuburiga. Aino muntu wato manigoro ya COVID-19 akikoma kere so muntu ya muchi so muntu onde. Niki yeko gero wata wala munga. Egantu ya kwa kana go say coverage ya kwa kana tukole because I didn't see comrade with mask tindo jama Kenya robo wate mask egonara ense watakani go say ense etergoke ege de BELDEN o yo radire derige redinga mabigo to ko kantu wateri kuba go sinto wate go chandite inchi go ro wata wala munga kiregen ya kwa kana se amatanga BELDEN negento conseguia siku wasena to advise monta kole conseguia ta kire kole kana Makumba jitindi expert tindi medic na tindi ko karna na kiro Minister of Health wako kwa moej ndio karna tindi dikagwe cha kombwati story ndio kunyata ba so buoro ngaki I'm not in any way kurwa se amachikali abekire ya COVID nini ndida tikokwaniranga geriya kora kana ngira right or wrong but inta tikukwana buno muntu rina nchenta tagete ndale kunyara korara miss ko kenda ko BELDEN by tinale kunyara kokira nuri otakira ni mu understand it. That's as much as I can say ordinary rosi nyukobera mwabo na ni mu understand it lakini naende ntongo sabankelinga ki asinge njumwano do chit kumotengera tali more bige tolenge osesera bwe gotenga posa bata bantu bare roba gotenga posa nande ba manyumono tali muntu getole gukora bintu gete bikori twachigotengero no muntu uri kurandi nchiti Nyasaye na even on the day ariko chigo tore accident ariko ruko record yo gotera koku moto Nyasaye nchengo da yanga ki I hope as much as Nyasaye to spare as Kenyans as Africans we were spared today. Well, I authority NDIZI TV was or live watching us in NDIZI TV. Goto kwa na matanga ya karibu mane Nyasaye na BELDEN NYABUTO oyoro materi which kwa mbalimbali uchakiregalia ase high school akabere wose ime university akabere ya KU abere umugwata no manewe kanisa wose kerisiki SDA asenyencho yugo egelia chikwa mbalimbali wose weterera munyene oyo tokukwanira etukolerero igabaga kubekwa ya asembera wose kubekwa se nyumba ya bene ali sema ikoba inkebe gura asembera sema ikoba no zinjara nyuma yo konyora ajali wose umubasoka na ubwe barabara ase eiki yetane matukuma kego akarara ase egento ketabangire akabogo kwa BELDEN NYABUTO na bokoli legal si YouTube asengi support kwa yaye sokonye osegete mirimo ya mwanene ime ase ministry se kwaya type BELDEN NYABUTO
onyora matera ye iyo bwatani wekerisi kia 70 day Adventist onyara korra matera ye BELDEN NYABUTO igayaba aired live gose amatanga ye gose okobegu ogotumka kwaye okoba aired live NDIZI TV eyo yakomanya kero kende nkomumanyete gose anyo komumatempu yamono ntokorokia na bora mumanyeto ika asensemo ya ikoba lakini NDIZI TV asengenjo ekumereti gose ejareti abaliba kwa bwati bonsi Antoine Shuanga wegatoko beke live gose tukwe beke eberaisi asukuwache matanga a BELDEN NYABUTO yoro material bene koru Kisii community mama yenga kupitia COVID-19 amatanga abere mutano manene lakini amatanga umumroyo igabaga korekana asinginjo neba magana abere atotokabo akoba challenging lakini amatanga a BELDEN NYABUTO serikali ya Kenya amo n'ababwatani be sub county gose county ya Kisii mbaba okora matanga yu asisikone enemono yu yaba abantu maelfu ya watu gose abantu be abange mono bacha asobwamo koba keroli asengenjo muro kobeku atumuke ase enyumba ya milele nkuboriga oyo minto soro Yes. inkalete ase kusingima aino montoyo mo kwabeire ndatebenga kielelezo chema ose eakta abantabange babe ose ureliso babegi abange kobakonya koranga usongo nya kwandara cyumutugo sorine getunige tebakotowere goro bakonya koranga inene ntu anke nangi kange ndo so asegete I am no sort of the actor understand it inki gose actors ya bange osabateri bagusi gose mwigyo ndumwensi bwanchire ndi yonsi sebiego biyagusi gaiga agwetera I am no so right now I know there's so many people watching you ikera Osoro gomkwaninga onye tokunyero Osoro na Kemunto karamu Osoro na Kemunto onye tura tara nyimbo you can easily understand ekera mkwani Osoro na Kemunto na ekera mkomanyanga so many of us are watching from home right now ninkyura temu kusi aba yore within this area Osoro in the diaspora ninkyura temu kusi on the buensi obwatoko gani Osoro inspired by you Makumba okay, producer ananiambia tuchanganye Kiswahili kidogo. Kuna watu wanaangalia pengine wenye si wa Kisii. Okay. Wao uziba mitono mogo tu anchira tukiendelea kuongea tuchanganye kidogo kwa sababu leo wanasema ni lugha ama ni lugha. Itabidi mtukubalia. Mtatukubalia kwa sababu hata mapema mliona vipindi vyetu vilikuwa vinakuja hewani kwa njia ya kuchanganya lugha. So kwa hivyo Makumba umeuliza swali na nchenda ataweka. Acha niulize kwa Kiswahili. Uliza kwa Kiswahili. Mwanzo ikiwa tafadhali ikiwa ni ndani ya NDIZI TV hawa ni wasanii ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakiigiza ama wamekuwa wakifanya ama wakikuwa katikati yao wakichukua baadhi ya tabia fulani katika jamii yako ambao wanaweza kuwa ni kwa vielelezo vyema pengine ama pengine wakuwa ni tabia fulani ambayo wewe unaweza relate nayo. Nikisema relate nayo si lugha ya kawaida, ni lugha ya mtaani tu, lugha ya vijana. Lakini nikisema hivi, ikiwa huyu ni Osoro ambaye ni actor katika TV ya NDIZI, Osoro ndio leo kumekuwa na mazishi katika Kenya. Mazishi haya yamekuwa ni kama internationally, ni mazishi ambao wengi wamekubali, ni mazishi ambao wengi wamefuatilia, ikiwa ni pamoja na kuzungumza mambo mengi, hisia mbalimbali. Kuna wengi ambao wamevunja moyo, kuna wengi wameona ni kama hata hajafanya mazuri. Osoro the actor ambaye ni mmoja wapo wa wale naweza sema ni kama umechangia pakubwa katika kuijenga NDIZI TV. Wewe ambaye umeonekana kama mstari wa mbele
kuikuza talanta, kusukuma mbele mawasiliano na matakwa ya watu wengi wa maono wa Kisii, ambayo ni sehemu ambayo umetokea, ambao ni wazazi wako wametokea pale na umekulelea vizuri na umesomea pale, mambo mengi tu. Ni nini ambacho unaweza sema kulingana na siku ya leo? Nikijaribu kujibu swali lako Makumba, wasanii wengi hasa hapa na vile vile hasa usiba mintomo manyete kwa nende kaseke usi mumanyete nga mangana yo bosani tari gendo tu abaira ke ko embraced in asengusi. It's not been something that even a parent can advise even support mwana aventure into atike kuri yobo Nyagetiara, atike kuri yobo walimu, atike kuri ki even the bigo tajika, lakini yaikire aso konyoranga sai. What matters is what you bring on board, not from which field, but they etabungirana so mete koroku right agede koroku one crotch whether thenga even the least person or you considered least person or any street sweeper akumu advising a sweep so well that people can at the end of the day say after your death people will say they are lived a street sweeper. Talk over the same in this world. Abantu nabange boniga bakoreki into batebe tugunga koreki ose somereki ose koraki into get, but they have not lived their lives. Bantu mbara akora egento tora tebenga ki kiko satisfy go sige go bring their best to contributing making the world a better place. Wow. Lakini bono BELDEN, look at what he has done. Kotera matera alionzi pia maya. God bless those many souls. And it's evident, Korua saving to Tuarare Racing in Yoko, I think it was celebrated. That was a short life cut short, but it celebrated as if no more live it 90 days, 90 years. I mean, 120 years. Lakini wataka celebrate with the same way. So Osoro, nchemine te wataka kama Makumba. However young you was, however young you are, whatever you're doing, it should be respected, embraced. Wana masania baba mitoto koraga baba toko changanywa kama abantu bakose kuroke nyoronga ora sangi toriko kwa sirete njera bana. That time are we in the right profession or not? Well, Osoro. So it should be respected. NDIZI TV tonight. Nguboriga. Are you saying about a lot of pressure? I would say musi kero kende matni nguboriga. Na biko nyarakananga onega Osoro the actor. Na tenia matanga BELDEN use tengo na chake. Tote mheshimiwa Minister for Youth Kisii County, Mheshimiwa Echate. Karibu. Asmono. Mbiamono sana Mheshimiwa Echate. Echate is one of the youthful, smart, blessed men who have been risen from zero to something. Mheshimiwa karibu sana nime ya NDIZI TV. Ndo mato mheshimiwa kintokoto kwa kingeringa ki. Mheshimiwa pia na utamu wale maswali ya virata tusenye njino monto mongai. Tigana kwa. Au Gusii wasiko. Magana amunya tegera. Aya for mwesh peke yake. Mwesh tutafuta tafadhali asubuhi for breakfast. Tutafuta mapema. Kwanza presenter ito Logan. Na director and cameraman Mr. Samora mbao mia sana na watu wengine na Makumba chini tu akichato chana kangantu akaba from the other side. Lakini mheshimiwa yes digeli baba ngaki Samora mabutawe kama anyway oro gatawe mheshimiwa no muntu mungai ni Makumba muntu rapona kusinimete kerre kusiga tekerreteka igatekerta Makumba su kuarero
kare amo na Gusii wase NDIZI TV actor wase Osoro the actor obere mo wata ni matangani ime kwa TV yagwa ime Gusii wetera TV ya bene TV ya choriwe no Gusii once bigger kuna NDIZI TV ya rentre matanga sore na BELDEN the singer wase BELDEN the choir master Pochakarari ime ya high school asalaga nyambaya pakaria KU nga temine tingio kora na bora tole degree wazina bora tole kan tokeno kora kenio sakini you are the best of what God talented you to be with aye muno morgelia omonega ninki ase community ya okorenta na berabe within Kisii na berabe within Nyamira na berabe anywhere whichever the counties but inki você quero querer que você querendo querene ocorrenta se community yago minister of finance na bora você we understand finance na bora finance minister of youth na bora você chate musana no monele because in fact chate na bora na bora bito kori na babji na bora ya bora mwezi pi ya zada buya ngokubori ko manamento ndio sorry ndikwa kubori by the way I understand very much what it has costed today for this country to witness the biggest event ever during COVID. Amongst the biggest event we've ever had in this country since COVID-19 is this funeral of one of the biggest artists within the same community, Kisii, BELDEN NYABUTO. Tunaambiwa HRT is ready. Karibu mheshimiwa. Mnaweza tuwekea sauti ndo tusikie. Ama itafanya echo. Lazima tupe sauti yake ndo tujue anasema nini. Akiwa ready kabisa. Tukanye tu mheshimiwa HRT. Yeah. Kuna shida ya kimitambo, sauti yake ikuji, so tuendelea asini tunaambia tuendelee. Tukanye tu mheshimiwa nyariko connecting katenga. Oh yes. Na wate shida ya mitambo kidogo. Oh yes, for those of you watching us in NDIZI TV live, tunashukuru sana kwa ajili ya kuitazama runinga yako Kisii ambao ni NDIZI TV. Ikiwa tunamtarajia mheshimiwa ambaye ni youth minister within Kisii County ambaye ni mheshimiwa HRT. Pahali ambao nilikuwa nimefika ni kumuuliza huyu mwigizaji wa Kisii Osoro the actor ambaye amekubalika sana mwanzo, ikiwa unamfuatilia kwenye mtandao ya kijamii, ikiwa ni ile Facebook, ikiwa ni kwenye mtandao wa YouTube, ikiwa ni mtandao wa Twitter. Ni msanii ambaye amekubalika sana, ni msanii ambayo mwanzo ukimwangalia ana ule ushawishi mingi sana katika kuilea hii jamii ya Kisii. Osoro the actor. Ndio Makumba. Inamaanisha kwamba serikali ya Kenya mwanzo tumeona vile
serikali hii ya Jubilee imeweza ku react, acha nitumie lugha, kwenye jamii zingine kama jamii ya Kijaluo. Mwanzo wasanii wa Kijaluo wameweza kuaga dunia na ni wasanii wakubwa sana. Nadhani wawili wameweza kulala, na imewezekana pale polisi wamekuwa kufujo, wamekuwa kwenye tear gas, wamekuwa kwenye wanazuia, hakuna mazishi kama yale. Mbona vile jamii ya Kisii yani mwenzake ambaye unajua kwenye Wakisii ili kanisa mwanzo NDA ni kanisa kubwa sana kweli. Ule mwimbaji BELDEN NYABUTO ambaye amelala siku ya leo, mama ambaye ameweka kulala siku ya leo, kutokana hiyo jamii. Mbona askari hawajakuwa na ile makasiriko ama kuwa-attack wale ambao wamekuja kuhudhuria maombolezi yale? Kidogo nataka kujibu ile swali na nitajaribu. Wakisii wenzangu tete ndikuwa nendira nilia seke Gusii singenjo awalira lete raonekana kama swali la chikoretha ugo tutukanu wake. aba gerembare basirire babere basirire abana muziki baba banene sana. Na ndekero basire tumutangani uri site ne bire litari ya la buyo kabire urenge murini kero uri mutangani batange tumba celebrate mo ogosira kwaye bagerembare teteri riororoche na ndanene bora sabare bagere bako igweke Gusii bageremba machiti koroka na buna abantu bako bakuri active bangu barase ko gechu na mbwanga ake kubwa ba Gusii ngo irarege kana na bwete gesiomba bono ekero banchirete tari banchite by force bageremba celebrate morini and kero ba mo celebrated it was bado kio sinti aba the witness and it was big, lakini aba Gusii no watu wagenda gali aba Gusii bacha abange kegima ko celebrate mu muro yokoro kunga BELDEN NYABUTO nekara ba mu celebrate mbachiti koreta mbachiti barengerete kurwana mbachiti barengerete koreta siki mbachiti barengerete koreta dioro chirindi yonsi barecha kiba planet korero mu muro mwawo onege toto amanyete ko sekita amanyire ngelingango chabare na mbe nyingi ko bwasa pangire ko korera umusangirikano karabacha bange na ndeba murambare gali basoma na BELDEN bakaranga ki mu muro yo goika a celebrate wa seri bagalire lisaine basuka no mubiro rwo kiga school rero goro nebiro na yakoroku bono it was a peaceful what is it, can I call it interaction? Peaceful relation. Oh yes. Relationship between the police and the wananchi aba sigari na warabu mbache ti barengere tukoretia gasibosa hiyo bacha ba plan to keep peace and order wana karawai kagari wasangia nyewe kio sinchiyo batema ku understand abananchi na ba understand ke abananchi batagete mbasuka without opwego sankwale ngona bora zangeti agazi ya rutubereza tuga barenga ki era benga turakoma sasa abantu bacha kuminyo lakini at the end of the day na ronga ki asere arongo tanga ki the government and the police officers were very understanding, accommodating and very tolerant na wananchi na baramu bachitiko kora pintu teriko ele posibire chaotic na matangari na bairabia kigaramba kora to mubirorika ande program ya ngenda na yatakiri bano Makumba take tota ranga king Shirezia Biamono Buyamano sana, the Minister of Kisii County Youth Ministry, of course a youth ministry eko watani ya mwana ministry ya youth and culture within the county. Buyamano sana singencho yugo aba mwana intu echate mwana minto go irire use angi enseko teo
kumkumbuka na Yes, of course. Ilotoko manyinga na tuengene Minister ya Youth and Culture, Mheshimiwa HT, oyote tukwana bagusi bonse ase kibindi kiao na mwana wa kibindi kiwatani amone biegwa Isaya asende Gusii amonero nyuma ye kumurali BELDEN NYABUTO oyore omwana kwaya nambeyemo ime Gusii ase kuwatani kanza kwa SDA Omo Minister of Youth and Culture HT nataka kuwa introduce into technical issues we shall understand ngoja kuboliga omo Gusii asore bwenspe nitukolia lele torore matanga manene matanga ya wire none ye presidential candidate awire ye minister awire ye montonuansi within this bracket of COVID-19. I am no Gusii Niki orengereti was it guys what the go work and mogonya kongenzi chikara you just viewing Osoro Niki akogera orengereti osokonya koges kera apa Gusii pi koruchin kongo mbali we saw the other day University KU was Kenyatta University ke kobeke chikando use imesuma yago editinga BELDEN imesuma obutuko gati kamoleka chika akwa ntonya kora mugusiga ko ba celebrating that nature. That's true. Ninki kyagaro mugusi oro kinga otwareri baga asogo siria omonchobo for the first time in a long time. Ninki kagandrede kwa bori buyana ndo Makumba noroche yondonda tenga times are changing and a lot is happening. There's a force, there is a dynamic shift. Even tongo change vire ko ba ko ordinary uchivinto kete vire extraordinary no ye inkarte binde bi acha keto nguru 2008 karo ko sangi ngo Kenya mo gere mata na ba Afcast vire president America ko so vire no ane. Oh yes. So it's not. You saying from the beginning of Obama? Yeah, from Obama. Into be a change because at the end of the day, it's the era where there are pre-appointed people to make sense. Oh yes. There are people to are got the voice. And they got the somewhere. I don't know. I don't really. It's not about cramming the verses. It's about knowing what the Bible says. Elsewhere in the Bible, somewhere in the Bible, it says, God will give voice to the voiceless, and God will give life to the lifeless. I think ekorokoranga BELDEN umumuromo sinini akonyara ko celebrated this much. Death year ye ko affect abantu bange this much. It means this, my brother. Nkikegenda to kwambolinga what's happening. Ngento community nek. The power is not where it used to be. The social power, which is more important in this world, even politicians. Like I don't know the much difference there is between political and social power or social capital, whatever. But noro check roko sanginga o expected ti abanta banene balibare civil gobia siasa ba celebrate guga even during COVID. Lakini mbele celebrate gugo na anda abantu na bako kya nyumba bata nga akipore nyarego zire lakini yaba iko lakini BELDEN ni mbali korana. So it's not about the office you hold. It's about what you do with the office you hold. Kilo muntu saine officer. I'm an officer of my own. Singenjo. I'm an actor.
I cannot be a politician at the same time. Probably, maybe I will be, but I cannot. I don't want to be anyway. A current actor in my office. Am I delivering? Am I doing the best? Am I doing it for the glory of God? Am I doing it to affect lives positively? Am I entertaining people? It's about laughing. Am I giving them comedy? If it's about acting in a quality, we evoke emotions. Oh yes. Yakoba challenge na to become better people. Am I doing that? If I do that, people will celebrate me. Yes. It doesn't matter whether I'm celebrated in my village, whether you're celebrated in your village, but how many people did you touch? The worst day of a man's life, of a human being's life, is not the day he dies. Or the best day is not the day he was born. It's the day he knows why he was born. So I think BELDEN, you must get the BELDEN at some point, I believe, as he went to be with the angels. At some point, I realized that why he was born early enough. Early enough. I don't want to say this so that people feel it's okay to die at a young age, but maybe knew early enough. Comment saying NDIZI TV I'm mourning as well, but I want to make people try to understand my perspective. Purpose in life early enough. Complete yourself. He did a lot more than some 90-year-olds have done. Realize your purpose in life. Live your purpose. Ishi your purpose. In fact, get the BELDEN. I just want to go tonight in peace. In peace. Into antatuare tindoto ambeki manyetenga urasangi matera nyasaye ayete BELDEN airete igasia mutumeta kore urasangi yairete lakini onye yagotera era na turakora gento kwa tumetukokora na bota celebrate buko na bora kota celebrate rigo usina bora amenyege kabatamisa reborai like yes. So this kind of celebration which I will take it deep enough to understand, to make or to allow people understand, or to make people get my understanding that it's not business as usual. The power, the glory, the grace is sufficient to all of us who will listen to God's voice na tujue tulikuja hii dunia. Mbona ulizaliwa? Mbona ulikuja hapa? Na usishinde maisha yako kujaribu complain about Osoro being an actor or Makumba being an actor or us sitting here talking to you. But it makes sense to me, and probably one day it will make sense to a lot of people. So BELDEN, shine on, my brother. Yes. Asimono omugusi bwenspi asorigeretie onyembono goswa asekibindike usembono gwasore ime ya YouTube account yago koriye kibindike eke kubwati nyuma ya okurara ko moteri manene bya Gusii oyo kurukunga BELDEN NYABUTO mwana kwa yamukongu asobu botani bwe Kristo kya SDA oyo bere gakoba gagoteri chikwa chinyinge kunyambaria pakari ime ya KU obaga kubeku use utumukasi nyumba yae bene alia chisemo chikoba ime yabugirango nabo kubote magana yonspi use onyeka kende kwengese miramo yawe ikazi use weterwa okorra omurubiri one-on-one use ngonya konyawe karibo ikoba sokoriria nganki kyao samatanga yo nabo koriria kibindi kyo ime ya NDIZI TV live asamatanga bene BELDEN NYABUTO abukinze kya kenda bwake nyuma ya ikomenebere gochanse Makumba BELDEN NYABUTO obeire egesambekia obeire mubeka no muya gwabantu ali abange babere bakokora magana kwegia kusamagana ibegumbali mbali ekinyano kyeikoba nkatenga ukirabonega asal mwaligeria ya toro muchana monne kyabuluna inena siki abanta bange koru chinsemo mbali koru ase ukwana kurumocha usokwana kurinzemo mbali babere babo bonsipi tizama chiko bakumuliro mu muroyo kerekende ayenkomo monyete kerekende bokwari yeto katara kwaye kerekende gochaya gosingwaje gokwangu ruchinde lakini BELDEN NYABUTO orokananga esuja ya Kisii County eburiga Osoro nasiki gose nanitembo nasiki gose. NDIZI TV is
a main channel. Ene channel ya bene ase omugusi munzi sabita. Nasi kigose NDIZI TV ya air live kibindi kia umwana mintoko beko sokutumo kwa BELDEN NYABUTO. Na naseki yabwati kinza kia kobwati bono ngajaga saa 1 mpaka saa 3 saa 4 magana a BELDEN NYABUTO. Ine BELDEN NYABUTO igata tugelinga onyo mwana kubuye mbega tutiga bugi ose onyo mwana wate kego tiga sikwe ose igata ko bana mfano ugo tonyolinga ebyeguna byengencho asama gemaito kiagara ko COVID-19 nkola ingia siku sing manasi yabita anara matanga atwore chingu chinende gusana matanga abanta bange mono babere bagwaten nama ina otebana nde Makumba gochukar korata mangana alionzi wali ongaini de style ke no mundo mongaini okarbuno kwata ndete kwanirenga na seki NDIZI TV ya get out of the way nchetinga gereti kusumatanga na letu anakwenda ko tayo tari tinga gereti ni mai tayo. I understand ebi eba wanto bada bange babere kwa ya matanga abanene tone binge biko korekana breaking news matanga nyale go kule murani ke torandi liga NDIZI TV tala magana ikirero kiaba ngikiabara ngata matanga muntu gikatwarerete na era karasirete twamurikerete igabo kusaigo ko Kenny Rogers Ken Rogers country music Ken Rogers ntakubolia ngati ngatoza ndo relate nayo na to relate nayo. So why BELDEN? Jumandare alizwali yali orinontiri of the Gusii Global Radio from USA ntoko ganyeta sesimi na wakari USA orinontiri yes orinontiri Gusii Global Radio. In fact no nyandri to kwa internet byagwa naga jigusana by the Osoro ngagacho igotwarenga sawa BELDEN ndiko lierero. But the truth is BELDEN has been a big artist ime ya Gusii lakini pa Gusii ntomoro ketubuanchani kale moyo mokoro kunga oyo BELDEN NYABUTO lera pa Gusii iguwa vege tigari personal cars zaidi 1000 joko ndo musafaro o BELDEN apa Gusii iguwa kombora BELDEN igari ya bene ku BELDEN kumuira sebera yae omogorobole ro twitandi inseji insaye cherire bati gotendeka BELDEN nesco kibaza kingi yatumeka singi chokura esanduki ya BELDEN oyo omogusii abantu basikiro kunga orina ntiri akarangora nga Gusii Global Radio igonkorora a promotion ya talent igonkorora muntu go support Gusii on the voice of the content etakere kira abantu bon speak Gusii ketulori Gusii igobara gerigwa panda matanga Gusii elegasi yae no kwanda kolera na kuira na gokura na goteba basikali mwatoko saire ndoko kora social distancing mwabuli sanduki kora mwire karire ko igoro igote getolere Gusii omino bwate ke unya samu sinne krakyo itukare sembera ya gose gote ke ko mnolina Global Radio kira lituko okobeka gotera na sokonde asogusira inki hote tokol Gusii mpwegiri tolenga ntrikigurna ndamwam tusirie ndamwam tutavenga tikatu supporta amane oyo no Osoro no Makumba tarikento gwata kenene kero kendo zesanstero yabo gwata be Osorange Osoro NDIZI TV etoko sepaka tokole vindi komi gwata na kuchimu lakini toko asingunjura orengeretinga nko handa chikuba kon osonde bwonjo ko mundondo ko ngirenga tuwasekoba tikaba chandeki abune biko biri bakona okora Gusii ito tige mokererigo Gusii ito tige bwatanya subwamo. In fact nchegwa kerambia mono on the bwenzi of view today as NDIZI TV total a huge viewership on live ekatoko la live shows nchumwensipi kikocha wanto 40 mweka mo base kuganya mechano mna matanga mo base kuganya mechano mna wo wasongo kule
tikatoche tosikania sogwa mawanto zaidi ya 5,000 mu mwaka lero totebali ngaki NDIZI TV tukombere umuguzina muntu sikia. Amen. Kwa hiyo kila muntu anywhere where they are. Ngarete nga orino ntiri orasangi ari tayari. Tetora rango akorokunga orino ntiri aba Gusii Global Radio. Global Radio from the US. Yeah. Tukanyete director to signo balinka entre ko tebanga aba Gusii bari more andonsia simore biamono. Kipocho. Tima itu semonyo wete. Okay. Asante sana si umurobelio mogenderete koreta chinga kichi abono maragoba igega sindi igere chinsa sana na ibere nikiteka kianda chiabono mobaso igobono lunch tole tima itu semonyo wete. Okay. Tukuyo mano mito. Asante sana di lenjare ngonke kinaba ya mono engana ngote ni linga mwa kolire mimi ya kema asi operator berovelio kualia sobo BELDEN na kwa mono na go kenjire yo kuatirana at the same time omugushi utambe tali abu kana mo ko yaria mugushi agotebanga nare ko yaria nanyora nundu ko yaria tali numwe kana turabuto kuna ukora chinga kichinyinge nga omuntu minto omugushi iganjite omuntu mwabo ekara asirire ekerore moyo oishogo sabo bakonyi abantu rarore nabakesana kuruka lakini ekero watwikiremo abantu na bakunyara kwa bakubika na mukigima bacha bakurira na samo na ruchu muntu amaringi arenge kibagoiga muntu amakatene na gatanga bamuru mungwano konyo tunyarire bale bagotumuka kuruke nyoro twababya twatimuka lakini bono ekero muntu akure nonyore ngo mobe nembuye ito nembuya mwanya abantu banyara kwa bakomoto gikigima pamana goteba nk'umuntu igare ngo umuyekerage muntu nero tokonyete na ekene takonyete bantu lakini aso umwana oyo no umwana kwibura keronde high school kero ngo chikukora high school lakini na emyaka yayigo numuru chingana emeke sana lakini ase ekerenga egekeke kiemyaka buno oyo minto Makumba ngaitena atabanga tali obonge bwe myaka omuntu muntu naro kuvuga ngandara amenya myaka 40 ngiki myaka 50 igotingo jara okora gintu umwana oyo nomoke umwana oyo kasi niaye oyo ogedete tukabwatira na kurwa NCMA oyo kabere no actually oyo mubwa barari baita NCMA okuruku Jeremy Nyabayo nere ngete krachita nero ngete gotera ku umwana oyo gutangani in Chabona, I was even surprised the Cororango called the university, Kiara Garomo Magnete, Igaro Muano Mokeo Jakiri, Garia, Bunyambaria, the Kinikaro, Ajako Muako, Oyoeta, Igona, Kumisana, Miakango Sukerugan. Bono, Ekarangeto, Gotera, Quayogotangani, but Ningan to go at Terake, Hoteran Coringa, my lord, water morning to a Telivana PPI. And you're about telling you, son, CD. It was the first CD in Motabing and Abato Yabeka YouTube, but in one queen carriage and to baby Gramaterabo. Now, Borokin a tobacco baker, a care and about almost Bagani viewership, Navarova and the radio. So that way, Umano Yunganyora and Babekire, Bajakire, Biabaga and the Wucha, Mbaka, Bunamangana, Jetekoba. Bono, tita getikwera chinga kichero chinyinge na bantu bamintawanga mataito kwara na inche gonare kora ritanga ni ngakera bantu ba diaspora ngambija mono so kubwatira manyete abaminto Makumba no so ekero eto bauti nero ekero moko tebia bantu nganjuto konya no muntu bamanyete lakini naende ekero abantu moko batainga njuto konya no muntu batamanyeti bikabara aligelinga muntu kyu lakini abantu baitu ba diaspora babeira bengenjo chinga kichinyinge amatukaya baliko bolingo yiningo bagotanga ngikiaba ine renchirengia na nchenguta de kweni kari chiama tongo bokonke de kuna ko bolingo yingo kara bolinga ngikiaba
erindo nyare ko bakugukora omuchanda abantu baitu babwata ngenda lingana lyana lyaga agatatanga lyomo elyo ndiringana ki una mwate biri Osoro abantu baitu igoko nakoleranga eserikali toegasi abasai to nga kitu achandekire kwana kwerere shikuchiga nga kero kinde eserikali ekoboko omwana oyo no makarenge abaire taya kurunga orurenka ochire mpaka alia keyu aswarenge muina alia ochire kobetaya nkwaro chibuna buna omurai gali akomwali bagote bango kotero oyo kombe oseti oyo bona anero kubateri ine changamoto nene kegima nga sobo obwenge bwobogima bwaje okalira amangana amange kegima abange nonya bali gocho kwa miaka 100 bamenya asense batanyana kwa bagokora na ine changamoto asomo saingana ki kilyogokora yakore biya bantu mbale babugete nga garo kende nga uikocho America omana wakore bintu biryogokora botame na botogote banga yaya abugando onsi asole kora kilyokunyara gokora omuntu raro kwa wecho asibi bamruma na gochaya ngomuntu yachaya tinki etikerazi omworo kyo nare gonte bingo nyine chogo sibinye sibionye ndi yale gokwana litukelie mana gokwana tenga bamuro yo nsibire ero nane ngeta about so that is how we encourage our people to take omuntu akore kiri yakunyara gokonyora kabaga gasinini lingana lyo mwelyo don't ntobwate ngento mugusi yakoroka nga PhD nga pull him down go say pull her down konga abantu samora ba koliri ngento gete ngite to kopimpe gete exact thing elinde kero kende tebe kabomura nje ko korande ngento geria ya ego to kwen kare jingana ki no nyare ko kora ngento gete ngai tora nyare ko kokonya go singa yota gete to chiremi elinde to kubwate si abantu ento to bwate sanie elinde to nyare ko ba togo konyana chinga kitore moyo amangana to bwate chinga kito bwate ni go chire chinge sana sobo bimobo ebiro to bwate nebike nainde ekero kwabokire kero kwali kumbire toli komanyanga na kyo ali go chiriaba omomuro oyo mogusia gatanga yale go kematiebo oyesalirie matiebo na mangana mabe ali akoba ekero mwana akulire sukuru gakegima omoibori bono igago gatenga yaya mwana ono okulire bono getonge chikore koba ekia matiebo ashike Gusii na no amangana mabe omobe amangana ali amabago cha yesalia engombe kero ya bolire kegima kire Gusii ekia ogoteba ngabono bomura tigansi biekerani elinde nyale kubango kereta ngaliganie nchigo kama na nchenduranie finally ngo chinde ko kolia mabera morwal bone bono akamoria ko musando cho ogaka kero kende gasira omwana oyo iga akolire bono mwibori yale ko gokanga at least na nchenya sa nkonyire abyukiri omwana bono matia basa murocho yesali lakini etogote banga yaya kira lingana nyasaye namanyite nkiriko kolekanera nche naye kuna togo kwana higa ntoko manyanga ndero mambye lakini obone bwa mangana bali na lingana ki nkuru toro nga kyokuwo the small impact oranyale go create tigakogo enda sikuwa mana kobanga naye sozi yebitina abantu bakora batenga bamura nande nyale bo kuchirega yaya kabo umuntu bwengencho abantu audio cha usira na kia mangana live a day at a time ko kora yale yinge na go kile kigma say discussion here na NDIZI TV is one of my favorite channels abani mai tega tinganchi go kwa na igora lakini tigankwa nabo it's one of my favorite channels samora go kwa na toleka uko mukuroka na libageli ambole na cha na tagete ko baumera lakini korona ene tutupetake but I thank God alimo kunyara gukora mugende tugo yakora nande yakore to your best mwanya bantu mugusio minto abara beta support na umura tengo ino kwana na chato support mwanya bantu na bari go it's not easy igo turusio ko semelia sa bantu ngamba to support kilito kora let's do it to our best. Thank you so much no rino tiri kwa niaba ya Gusii Global Radio okugwatira na twagwatira na itukulia onokuya yasaba sinade we'll talk more asing enche kero ni maiterire te kanke I don't know gusemu abu atengana mura gani na ide tume ntarata
Orino diri. Orino diri ime ya NDIZI TV. My brother. Kana kwa mwingine tu orino diri. Na wanda alirimese kerero. Lakini orino diri. Ase onye kwa mitandao ya Facebook. Kwarore Gusii Global Radio. Oyo no muntu okubuchingero chonsi chike Gusii. Uchakira senchiri paka zemende yeme gambali mbali tola tole munaba Gusii. Omwana mitori no untiri. Yeso te ausiseni. Ayere kwa ya kwandron sipie konkola nyana kuko ko Gusii bali genuine wasaba Gusii ba minetinga ntungu Gusii wasentuna abana wamwa getinge matanto wat mwanya getinge na mwa getinge abana bwa magetinge igoma minetinga culture ito yo mu Gusii te pasa Gusii wanyambono wasoire ase okoliolia omutandao NDIZI TV bonega igo tukubotani amo na omuyegoba kizamo cyamugaso litukolero ya chuma aso kumubeka sabwendete nyagusira BELDEN NYABUTO uyobere gagusira se ajali nyuma y'amatuka alire butani ikemo lyakinse mu Chikoba ime ya South Mugrango constituency kumubeka ararese nyumba ya bene NDIZI TV yakora toro mu rubiri wokinse cyekendabu nonya toragiralia irana ase orikenga ase YouTube yawo orikenga BELDEN NYABUTO Bario abukiza munyamugaso orole nkikenyarekana usinkiya korekana ime ya amatanga yo umwana mito Osoro ngo muri swali gete mapema wande ni mantara ya iraneri ni nyorete kwa muri nga why BELDEN, why did we have to cover the funeral yake? Oh yes. Ni mantara ya iraneri yorete kana tebanga mbia mono rino ntiri asenge nchae Global Radio. Big up brother, big up. we appreciate you. Ngora korigereri ni ngora gotegerera ni twara lakini rero na tebirenga wono Dero ne kurunga the insight of Orino Ntiri. Yani Global Radio, NDIZI TV. Dero na so ira sen koro yago imi wono na manyirenga what you made of. And thank you. And kwa represent ria ba usia bangeri manyete bari babwale kwa bari serious, bari genuine. Ba minute tio kwa baba Gusii. Na kenenga ki abora secretary to support the late BELDEN but rende truth. It was evident all over. Yes. He was not just a boy. No, that has to get him. He was not just a boy. He was not a boy. No, yes, so get a yes. I could Makumba. Mosacha naro na kuiboru accomplish it into yes accomplish it 30 years. Mother yes achagete ministry kare. Igachagete kare kenda mapema. That years ya kore to na ria kore akwede ba. Abona wapana so kore kwae. Ngonya wa chiwe bindi. Tingo takomboli masori manga sinjo mal mone we dini. Okuwata ni kwa patifaida. Ati kondigera linga. Kwa ngomotiri. Motiri wadagu magara mange. Well, no, I'm have to be corrected, but yes, I got it. Yes, I got 12 years. I got 30. Me a Sunday school. We know in mentioning like it's I call what we had already saying. Talimiaka is what you did with the time you had. Amen. One of umwana BELDEN unasiraika tari muisimo kosira uduno moga komo kotu na ndetikaba kusito tikunya kwananga to komanya taringa kukana ngatega kori gosike kori tiga to kwama evi sero byo kunya kotaba ninga ngomba moitete ba mokora deki. That is a man who lived his life better than most. One of the gango to tiga mangana mange, that is a full grown man, in fact an elder who did better than most. One of why BELDEN. So until other the kotaba salute your friends. Yes. Why BELDEN? BELDEN, first thing, Njengo Ranga, we are brothers in many spheres. He is a Christian, I'm a Christian. He used to sing, I do write songs. Wow. Second, third, is an artist. I am an artist.
ebintu bitariko celebrate kumono asobo Gusii bono kisanjiro gosanginga ki sorry to say this nabora umuntu kurwe umuntu omonene omanyire mono osirire lakini tari mumbaji tari musani bunanji tingunyara gwe toma mono kegara bunere badanga anye koromo Gusii nabora sele rero n'abagusi nye koromo gara nabo rero nando Gusii mento bwate bisaku byaba sani bisaku byaba lakini tuweze n'abagusi bono nche to me or why I think NDIZI TV, why I believe why NDIZI TV will go out of the way ngaki tayaro tika na mangana yo bizine bintu bindi bya stwara kuchakora tugenda tokava matanga BELDEN. Yes. BELDEN is a special human being first to the entire Gusii fraternity. Singe njare ko rande mangana maya BELDEN no muntu ariko kamba akora mangana maya ucha sumu Gusii nanda kabel etayengia no enke yu asachet wono magocha na BELDEN arenge umusani na NDIZI TV agenda ne yito ntunye mukoligereri no toje toisaranze bench bine yetwara ngokwana mangana yo batakabaji journalist wenera somete journalism njitinza bene journalism one journalist by profession nje video producer film producer and actor tota nandige vinde byo jene actor Make actor yo ka actor vinde wana morani yego njara na ingi tana na behind the scenes bono nje sababu teyo nene twara kucha kuruga NDIZI TV is not practically at this level. We are not a journalist, a news channel. Channel njiro cha news lakini bono akara twagenda as BELDEN twagenda robuno iyo moito oltotagete ko tabanga ga kianyandi yari konyarekana we could have done better anyandi tware ko saba against God's will kangando against this God's will. Yes. And we agree with God's will. Yes, mimi sana sinjo kuliria NDIZI TV insechi ono dichiko waka nyama na Minister of Finance echate Minister for Youth Finance yeyo nyanjete na or youth pole sana kiwa siangenge karibu sana Minister for Youth Duke Mainga echate kuruari omachoge ya barabu sema eripindo konka biamuna bana wanuti mabonute munyigweta abwe Thank you very much. Pole sana litangani allow me to apologize. Mwana yenje kumetu wakinechi gaje dikile very mwone rona tumi omura abantu leta abantu Makumba mwana mindo mwana I go straight kwa neregoro ye I go straight kwa neregoro ye matanga barero do mwana kwa neregoro ye matanga barero do mwana what's wrong with you? Oh yes, yes. Kerte bono mheshimiwa tupate issue ye sound kidogo. That's a lot of yake. Tupate issue ya sound. Kose tukanye director aendele kukuwa na naye on the side. Torolenga na nyari kusolve issue itu anyorere gabu ya echo. Mheshimiwa nyogo tutegerete tukuganye na inde teatora demo solve maybe it's from your end or our end.
Makumba. Yes. Go na ikakwira ndi swali kwambo ulibono igolya BELDEN why BELDEN. BELDEN is special. Yes. In the case comment usembora kwasere ime yumtandao kwase ime ya YouTube ku watch NDIZI TV live. Igogana tuku watch amagana akuwatakani nyuma ya matanga abene ya nyagusira usomuteri Gusii yabere kwiruka okurunga BELDEN NYABUTO oyisobo yabere ime ya ikoba ime ya South Mugirango constituency obatega gusira nyuma y'imo basakanwe barabara wiki ya eta NDIZI TV amo nemetanda menge ya kijamii segusi ya kolentera matanga y'ikurijisamo kurijisa kya mambia kia saa 5 na kuchimutu tokonye kwebolinga ine omugusi ntwebege tange asingenjo ya magana amange gusi ya matanga ale mutito omugusi no muntu no muntu ogosegeta gusokwana no moyo asebye gumbali mbali byo mugusi abagusi babere bakora ibintu binge ebimanyekanite gose abagusi babere bagosegeta gose go promote talent yabere bene ime NDIZI TV na ime tanda menge ime Facebook yago useme YouTube yago oba watch na ase isababe kurumne you NDIZI TV yaga a live interview between one of the most influential people within Kisii County Oyomabono Osoro the actor Oyobere one of the actors within NDIZI TV na oyoko oyokoba kagunya usanganere asinje kwa ntoborabu yakurunga Makumba the actor use akumba Makumba omuntu mungengura kwa Gusii engimete kerete etegerere umwana mintu Osoro the actor Ndio Makumba esimba yes njidi ganda abe yabora aba Gusii ba bono gose Kisii actors use Kisii talents igetakie bachigotoro boba because some of us by right now it's very clear nga BELDEN NYABUTO asabanto useneri 5 usikiri bunye batendi matangaye abantu bamwe BELDEN personally bara sakabanda 500 community igatutegetura lichiza machinde gusetegeturo boba inga tutegetokore eline njoro ngaki katojikorara ntomano tokore a passive ministry we say we have committed and achieved a purposeful ministry inkieta getokore muno musi we say on the way integrity ime ya NDIZI TV. Makumba ekero kubori swali ndari nilisechi level ibere level ye actor use umsani antebera basani kuko na actor bwangazo ngenjo ni actor lakini abasani bose baminete nambere bakora spoken word buna babo Onkundi buna abantu babo baroro manyete lakini batari famous umusani onde bwenzi kisegene kinyinga toko twasanga kikoipuka agati y'abasani sinone kikwaya Yes. use nona abasani ne actor among actors senge jana tongo kina bale bantu gutwara baro bwenenu bantu ngwerra bale bantu ngwetakera bale mono muna gasi ende yonzira achuli kubo muhindi usanga muri kire bantu batatu ayota tekwa koli umuyeko boyonde amo gutwara uko gutuomana nawo na ntuna abasani na ntuna mwanya bantu lakini muno konya gutumania bande ni byao biko samba na omusani onde bwensi tigakoligia talinge karo kwa twa reviews chinyinge ngakona alikuwa penyire nabokoligere likumona singe chokwa rusianga nabokoligere likumona singe chokwa sekibi singe chokwa sanya maskani nabokoligere likuja singe chokwa kuminga agero la ngombe ngege kwa Ngombe yabe bano so ngombe no nya oh yes so asomusani eleven tangani ngwira ndiswali asomusani onde bwenzi ligi kwanza nga nje na acha kokoraki na acha kusalia abantu na acha kokoraiga nali ndora kana buno mube elindi eri bari barababe karongo pani chigubuna Osoro kokore bikorie kenyoro abali bamanyenga kwenye spread tiganye sa yes akaro umuntu bunanje maybe pengine Osoro akore binte bibe abe punished at the end of the day ni manye tenga ki ngokora yiganje punish gumuntu amanyo kubivu no Osoro achamanyo buno bochinga tika otore ozobe afadhali bono
muntu ta kwa maraze gente kama na kore kebe tigabwa tinga ngikia tike kambera so that yoli nero kurigerio kwa bikolu nebyo ocho manyanga mbo abugategana kuru abategere kuru omusa ninje ngendo ngotenga ki find out you are in the industry for what. In fact, what is gospel? What is ministry? For what? What do you want? Fame. What do you want? Changing lives, transforming lives, touching lives, say, taking part in saving the souls. When you go commit to that, that is manyekane nabo. That is meet abantu abanga. That is tumeruchia mpesa. So igo batebanga krokende teras motoreke ewa usirasima. Terazima ekewa weka kebo ma ekewa ne call tinara kubita tofauti. Mine tinga ki to chororo ngota ke tu manyekane. Nchuororo ko tagetenga ki nje na achaga na kinganje tina nenda ke to mogusie kara kondigere ke twara gusi. Ke kune mogusio ndenkirinde ga ke mokonya ke mo improve kurwa sare ko chiasande. Na BELDEN ngere tukondi ya chiete ko tena sa kole bituko. Ngirinde ria tware skando ngabantu bamanye. Era very faithful to what he was doing. Lakini abantu no tuna bamanye poka bande bata chiete ko interact nere. Sing jari manage true to the cause. Yani nga mogusi wespi iyo tumeninga BELDEN no muntu langere guna manene sinjo kukare gwae. Nande tajikwera lilikura nga inchumo cha kondera, inchumo cha kongapole, inchumo ramatanga na yomwalia. Omogusi wunsi piga toka asingincho understanding a BELDEN has a calling na yasaba murangere singincho the cause it is special. Ngote waiga. Omogusi wunsi biskobete gonte ko yolia kebindi kia chinsa chiarle kia bonega saina ko chingo dimotu kia NDIZI TV. NDIZI TV ya pantra matanga eyema seyemo ase esimiago ime ya YouTube live asengenjo yogosira ko material gusi yokunga BELDEN NYABUTO na bogo dial on your search ime ya Facebook sorry ime ya YouTube orike BELDEN NYABUTO ramaterae live ose one-on-one understanding ngo BELDEN NYABUTO arenge emintiga oyo minto oria ontiri o global radio a promoter #1 ya matera gusi taraz mwaka nonde bwensi Osoro ganya tabanga kobwa tekewa kiegene gitumie nyasaye nasi seni. Amen. Nyasaye munyene na roji taraz mo tutangaze le 20 speed. Nande abantu wanje taraz mo to Sana NDIZI TV. You can comment anywhere. You can trust us. We always follow up on every comment, including our very first episode in Tangani in NDIZI TV. NDIZI TV, as you're watching it, you might not support financially, but you can support us through subscribing. Subscribing minutiga. Onye kubwate ime nolgedi TV yawe NDIZI TV. Igabwa se YouTube. Onye kubwate inse ase ekwende amangisi yani ebijiba tari mangisi ebijiba begetiga boso gira kwa what is in kwa ngiria magisi ase kebe kwali gete e boxi bose epeimeta na bera none kunde njende yonsi okoransa buno wate ngi subscribe kere ready iniri kwa sobwate onye koromo musibe kane kune kebe careless yani nga you subscribe okorotroisanika kuna mono ga segente kike bali wakona kiaba careless usikiabe karanterese kuna mono ga iga ngebuatenga a bell usekengere NDIZI TV sa 10 yana ndirike bindi ekubunga ndandam yako tabeke bindi ya cheke na ewa ekebindi kwa same immediately you be the first commenter on that ekebindi ekyo NDIZI TV negati ya TV gose negati ya emetandao yeke jamii yeke Gusii ya korente vivindi
Biyo wose kia usiku muna chimbaru chabo wetera ebya munyasaye atusene birabyo munegi abere nezo boteri na kendi munegi Osoro NDIZI TV the actor. Ngira kwa NDIZI TV Osoro the actor nyuma tutarabunga ikebindi. Nyuma tutarasiye kanta tekoteba buna rigwacha gukwana orino ntiri nabamura mitubare ase Michael chinzi cha Michael USA na class bari siko ya Kenya mbuya mono baba Jackie mo support chi talent. Mo support chi talent without yani mutali yani bosaigo tu senge cyo mwanje te obogusi lame change babo abantu abange abantu babo musani anju blacks abantu abange sana ndanyare ko kwana boni gankore ndete kubatenga mbuya mono karo muri gabo tokorengera linga nyasaye uganjira umuntu usinguru China usinguru ya karosi internet ikogeranga real time ngakero turana abantu barari bakuturigirira kono rene nimbera aganjira ndana gukore kiningi nabali babera ari we cannot be on the same place sisi wote Bwemo sana asa kamange actors NDIZI TV ose directors NDIZI TV abere bako wose wakrambuye mono so appreciate viewers bonse pikin sama mbalimbali but today was tonight as enjara ya bene igonda sabe actor enkoro wose umabwatani omanana NDIZI TV appreciate abantu kinyarukiye Osoro ngayo America wanoruete mate ko papa Jackie kira lituko ontiri globo radio kira lituko Makumba ai bono kaise no motata sei donje nimbwa sasa tata gaki ke data mana nchenkoro county ya banta bangaini mate karate na de mai mate kuru Kisii county na ibo kunya ko omuntu mungaini ukwana kusheda na ibo kunya ko gaigo na ndi na dispute that lakini egentonje basikireta abantu ba Kisii county mubwata chinkoro chingia mubwata nkoro engia n'abantu badaraja 2 n'abantu badaraja 1 n'abantu bogembo n'abantu ba aso mugavana Kisii county agurete umweshimiwa James Omariba Ongwaye abantu ya mwigweta bagetupa mito abantu bonse pipaka lyo kino kombora burugoro abantu bakana nase kurwa ali bari n'abantu ase deputy yarwete kurwa ari bumachoge bukyone umweshimiwa mukoro mo senator mwaguju mugabona ngiro otumo ochiwe chitaro cha mulire tiri kwa da itsia tigo za siasa ni divide amna siasa agora tabagere county ya Kisii mubwata chikoro chingia lakini rende muri bangaini buna abantu banyamira turabangaini tokabagachisie taoni tokora kwagacha na inwe moka chira paundo rero cyane kwagachuga mokabeku ngocha matangane taoni mokarukurende Kisii county tokarukunyamira tokarukurwa mu Gusii twensi nditiko complain rende chibasango ya kinyinga kubwari tokabatu ensiamo nande abantu banyamira buna turabangaini magana idini taribi kwa babia abo ngaini bwamnyamira kan bwachi commenteka tokatabanga anyway what do we want do we need the streets? It is what it is. It is what it is. You can get it. Okay, the streets. Ngoro Nyamira County, Gesima Ward, Mosoveti, Rioga Village. Bono, ekarongo rugali abantu bali turabangaini Nyamira twins bunatoriga. Oh yes. Ekarato korwali tokanyoranga singi muba chingoro chingira kiri bonga ni mbuli bonge. Tokatanga tikatoche to mabere subungo. Ekio, apakana yuga kwa ngoja sole tadi aitaribo Taribo, NDIZI TV, personal. Aina magana personal, kurwa so munyamira. If you have to classify me, ninja weka mogo. Osoro the actor. Lakini kosena kene rinde lions. Atari magana NDIZI TV ana magana Osoro the actor, ande karongo tebe kene, ekene kiane ngegera. Aina magana afirabu za ukwe za Getamutamu sakia. So ese turabanga ini tokaranga ki tokora ari tiga totige oboto bubonye ko tubora toche to babwate simata ngo ni murama ari moko bwa to Ahí te digo cuál era. Ni Leonzi. Abakuzibi embole. Ni tipo usa abakuzibi embole kwa. Wakuzibi tegerate. Lakini ndio kana ngote kana to ko chenchi sura to chaka konyo. Mata changa. Mwaga tani ki. Koreki la jaga zaidi. Kumia. Obe. Buganga obe.
Ama tole kwa nje. No mate chikora banchire narra, chikora bachinyo banchire narra, etawni bosongo, etawni tukujero. Chaba chiali kirunga ki. Ite goro to bwatene te. Vega. NDIZI TV logo. So, chikora banchire na nyora chiri gire, nyomba structures. Jiro rogusi. Structures. Jiro gusi chitiri kirenga ki. Jiro Getamutamu again. Either you improve your structure or you sell the land. Pakarangi abo pagi. Jenga ama utupe tujenga. So, ekale tauni ajire sin. Awa. Tatu tuende breaking kego Makumba. Tuende break nere kurukunga break time. Pi. Kosa pi. Sawa. Atuaka kwa ndio BELDEN tukura seka kegora kini everyday rontore na ande tutete ku appreciate through BELDEN's death tutakere tola ninga king space ire ugo accommodate space ire command, do your best in that ntuate kuna ontiri nga ki anye ko sbie cho si vipaka no kwesbie cho ya nga tari asmanga na obisi olesa tari etegina taka serikali nganae obasanyi ya magana county abira bana magoro tiche tayri go tiche so go tiche abano ge mbogali ko tiche tayri tiche ka community na teka kwanya du yani colleagues and yours community ngwa wata ataka tegiri ntiria tawa nataka kosa kaneva dikana saka radio ya tegiri tawa nge chwe fanenga nasi bigura okay NDIZI TV ngata kuliri aso adana saka ayo kwa bidi ngata kuliri NDIZI TV and subscribe NDIZI TV for the first time. You can subscribe. Even if you see beta chingongo cha kuruga ase abamanyi twa giterana barabo pakasi twa ange kositwa abasanyi baba gere paka rijisema chomwele ngana basigisi. NDIZI TV is the solution. Nairobi sembo eto Mombasa smart MSB so NDIZI TV asinga nchako nya even bya yumo Gusii oikoki of America of Texas ya wantami ntomons bare global on space more singima mo begale sekatari Middle East subscribe NDIZI TV support NDIZI TV by all means you take special support as eke ugiji wesia go say a donation today's major singinga na bako beshinge ya mo si 10,000 go say 1,100 you can give it tell us through our comment section telling again I'm giving the support on NDIZI TV for one reason or two. Give us a reason for us to feel proud. To a reason you push ahead the agenda of NDIZI TV. Give us the support you can give us. We'd appreciate all the time. Of course, right now, taking a break. It is a big time, big day for one of the biggest sons of Kisii County. Of course, if you know one, BELDEN NYABUTO. You can listen to the songs right now. Wewe toka na matera ya BELDEN kidogo. Ntete kwa tebanga aba kusiba mitumbi ya mono. Na ande kende gion sio ko koranda sia sori wewe tote buna global radio. Ke kore ne bane chibundo ko teba. Nye teme bundi ba ke kwa ne bele ya baram. E kwa na ngaki. Una ya baramu la kwana muno. No ane jogo swinye sibi pa ke kwa ne. BELDEN ya tera teba kapa Gusii itabiri. Nyabi jintega tikitia ye kwa. Pakete. Kwa niko nini? Do your best. Mwana yoto leo na Gusii. Ano lero. Ingi kera la kwa ba ka onto kulero. Ingi kera la onto bitande. Ba me jitega zvakanyiza chere. Aye tata. Tetwega na matera verata to BELDEN na nje saba seseni kuira na tole na to kuira na to soma comment chaino na to gedrene sho akego tumai kumanyanga kitoko kora utukubalero mbemono. Unda ya baramu. Ila kwana una manto. Unda ya Tuwe watulivu
kuongoza. Corona haina huruma, inanyonga wote, wakubwa wadogo. Wakenya, corona tunayo jameni, tunawe mikono, tukae nyumbani. Wakenya, corona tunayo jameni, tupunguze raha, tuzidi kuomba. Wakenya, corona tunayo jameni, tusiipuuze. Wakenya, Wakenya sote tunawe mikono, pamoja sote tushinde corona. Potelea, 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 potelea mbali. Pamoja sote tushinde corona. Wakenya barakoa na tuvae, Pamoja sote tushinde corona. Potelea, 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 potelea mbali. Pamoja sote tushinde corona. Wakenya tusiwe wa kupuuza. Pamoja sote tushinde corona. Potelea, 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 potelea mbali. Pamoja sote tushinde corona. Wakenya tuimarishe umoja. Pamoja sote tushinde corona. Potelea, 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 potelea mbali. Pamoja sote tushinde corona. Tunawapongeza madaktari wa Kenya, safari ni ndefu, pole pole tutafika, tusiwe wepesi kufanya ovyo jameni.
Alright, asante sana manchwa omoligereri na tuliga. And I shall love God. Washed in Jesus' blood, making me and hair well beyond compare. So when He I praise the Lord, daily this shall be my song. I'm a happy millionaire, and I child of God. I've been washed in Jesus' blood, making me and hair well beyond compare. So when He I praise the Lord, daily this shall be my song. I'm a happy millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a million. My father is rich in house and land, and I'm a slave. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a happy millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a million. My father is rich in house and land, and I'm a slave. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a happy millionaire. Lord, I'd rather worship Thee with the people who are free than to own the world with all its newest praise. Preaching grace beyond recall, for my Father owns it all. I'm a happy millionaire. Lord, I'd rather worship Thee with the people who are free than to own the world with all its newest praise. Preaching grace beyond recall, for my Father owns it all. I'm a happy millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. My father is rich in house and land, and I'm a slave. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a happy millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a million. My father is rich in house and land, and I'm a slave. I'm a millionaire. I'm a millionaire. Happy millionaire.
these things so cold, you are one long time. All these things so cold, all these things so cold, all these things so cold, you are one long time. In Jesus Christ's grace, you are one long time. The conga of the day, all who rested in Him. In Jesus Christ's grace, you are one long time. The conga of the day, all who rested in Him. All these things so cold, all these things so cold, all these things so cold, you are one long time. All these things so cold, all these things so cold, all these things so cold, you are one long time. You've taken all our parents, you've taken all our brothers, you've taken all our sisters, you'll never enter. You've taken all our parents, you've taken all our brothers, you've taken all our sisters, you'll never enter. All these things so cold, all these things so cold, all these things so cold, you are one long time. All these things so cold, all these things so cold, all these things so cold, you are one long time. Beyond the river, you'll never enter. The depths we raise, shame on you tighty. Beyond the river, you'll never enter. The depths we raise, shame on you tighty. All these things so cold, all these things so cold, all these things so cold, you are one long time. All these things so cold, all these things so cold, all these things so cold, you are one long time. All these things so cold, all these things so cold, all these things so cold, you are one long time. All these things so cold, all these things so cold, all these things so cold, you are one long time. All these things so cold, all these things so cold, all these things so cold, you are one long time. All these things so cold, all these things so cold, all these things so cold, you are one long time. All these things so cold, all these things so cold, all these things so cold, you are one long time. All these things so cold, all these things so cold, all these things so cold, you are one long time. All these things so cold, all these things so cold, all these things so cold, you are one long time. In Jesus Christ's grace, you are one long time. The conga of the day, all who rested in Him. In Jesus Christ's grace, you are one long time. The conga of the day,
Samarita nguru Sister Gladys, mititi ngokore TV ya Capuchin TV, ya Catholic. Anene mono nchige ndunda tebe omwana ni gankunete mono amatera na nyabuguri tionzi bikurwa nkaira se TV ya Capuchin TV ngamu promote, and I've been inspired so much with our songs, with his songs. And what I can remember him is very humble boy, very simple. Umwana uri university but yotari kuebeka mune university oebeke it down to the ground. So that one touched me, and that's why I came all the way from Nairobi gocha kumulira. All right. Asante sana sister. Etenya sago seni hasingencho iyo bwanchani obu. Mwancho mategali I'm giving back to the cameraman elinde atoire torena ntonyale go ikagari asensemeli ya amatanga asale. Asante sana. Ndio mono. Looking to God is right hand when the stars begin to fall. You will hear the trumpet sounding to awake the nation underground. Looking to God is right hand when the stars begin to fall. My Lord, you were the morning. My Lord, you were the morning. My Lord, it was the morning when the stars begin to fall. My Lord, it was the morning. My Lord, it was the morning. My Lord, it was the morning when the stars begin to fall.
Asvana mbuyama mwesi abana wa mwagitinge asingencho yokoremeria na koyariria matera yo ya bel nyabuto abere gotera asingencho itukiriria bene ase chuma tore kumunyora asingencho tore kumubeka tumuke bel nyabuto oyobogosira ase ikieta nyuma yomuboskon wepara Gusii bansin tuwasesenje kuba chinguru waliba watebya mbalimbali otherwise mbiamano sana palimwe tutorialia amo na Karen Chepkumoi narole sana kore very active asingencho yogosira woses inchirende okwana magana beratuto asingencho ya NDIZI TV no minto Judith Atieno mbiamano sana asingencho yokoba ime NDIZI TV chinze chonsipi ebe na matero tokobugi ebe ne bibini bire live. You've been very, very supportive. So don't feel like one. Makumba like gote wanga wate wimbia muno sinto kore bereri nande koba supportive na korokia. Kwezo nane familia na bantu bari banjete BELDEN BELDEN. Some of them muri maabuna remu kwa ka chistori chingi mo kwa na ye chinga kichiri mu amenyete osumu amenyete BELDEN. Oyunko wata Eunice Nyanchama. Pora so kweba Eunice Nyanchama ayano muntu wenye nchenene ase BELDEN numero video NDIZI TV ase bia uyonspi bia mano sana. Also tunale ku Miss Mo gaza Miss Mo ilimeti no muswati ono muisekera Miss Mo ikawo musubati nanda basubati wanzbara ya abantu bari bakobisobosi abantu bari bwate bitina abantu bari bacande tekinyaruki yani Gusii cyane tegoro yago Miss Mo bia mano sana zinginjaya ko kwacha ime asinginjo kwagacha bia mano sana imego so NDIZI TV kumbali kwatanga na kwa na Atieno na Chepkemoi kwa ile ustima timbaibwa yana jina kwa na Yesu elini. Thank you sir. Eunice Chepkemoi Makumba shawa shout out shout out lakini shout out shout out oh yes yeah Makumba shawa rushia shout out ni shawa rushia na pia Atieno anaitwa Judith Atieno na Eunice Chepkemoi ama Karen Chepkemoi Makumba beshawa shout out na mimi nimeona majina ya mwisho nikasema pengine hamkuelewa Kisii but probably in one way or the other muli interact na BELDEN na imekuwa ni muhimu sana nyinyi kushiriki na sisi hapa jioni ya leo. Kama mko Kenya ama East Africa ama kama mko nje ya Kenya pengine United States of America inaweza kuwa ni mchana pia lakini tunashukuru sana kwamba mmeshiriki nasi katika kujaribu kufanya kwamba ama kusema kusemezana ni yepi tumesoma tumejifunza kutoka kwa kifo chake na maisha yake ambayo Mungu alitukubalia kuishi naye na vile what next. So Chepkemoi na Atieno shukrani sana na pia Miss Mo Makumba na vile ndugu kwa kuongezea tu kuna wale dada wenzetu kama tulikuwa tunaongea Kiswahili kwa ama kuna wengine wenye nadhani si bado tunaongea Kiswahili ama lugha yangu inachanganya kidogo kuna wale wenzetu kama Sophia Richard wale ni wale ambao tumewafuatilia sana kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube ambao mmekuwa mkitazama vipindi zetu kama NDIZI TV na vipindi ambavyo kwa siku ya leo sana zimeangazia kifo cha mwenzetu ambaye ni mwimbaji katika eneo la Kisii na Kenya nzima, mwimbaji ambaye amekubalika sana katika nyimbo zake za Kisii, nyimbo za lugha ya Kiswahili na vile nyimbo za lugha ya Kiingereza ambayo ni BELDEN. Najua umeshangaa sana ndugu yangu jinsi ambao unaongea Kizungu changu na kile Kiswahili changu. Mwanzo unajua wabidi kwamba tunawezana hapa hata kitadi ipo lakini tunawezana tu. Mwanzo ni lugha tu. Lugha ni mazungumzo, lugha ni kwenye kujifurahisha na kujibamba. Swali tu ni lile kwamba wewe kama Mkisii, wewe kama kabila ambalo limetoka sehemu mbalimbali, pengine unaweza kuwa wewe ni Mkalenjin lakini unajua Kisii, pengine unaishi nchi ama nchi zile za Marekani na pengine unajua Kiluya, unajua Kikuyu, lakini wewe labda ni Kisii.
swali ni je, katika kabila 40 za Wakenya ambazo ama zaidi ya 40 ambazo Wakenya wanajifurahia nazo, Wakenya ni watu ambao ni wazuri, watu changamufu, wewe ni nini umefanya katika ile kusupport talent ya eneo ambalo unalitoka? Talent nikisema ni kwa jinsi, kuna mmoja mwenzetu ambaye ameweza kulala kwa siku ya leo, ama ameweza kuwekwa katika nyumba yake ya kutulia tu, kwa vile maisha alivyotoa Mwenyezi Mungu, maisha yana mwisho, maisha yana mwelekezo fulani, alafu mwishowe kukaja kama kuna siku fulani hautazidi hapo. Mwenzetu BELDEN NYABUTO ameweza kulala, ambaye amekuwa ni mwimbaji ambaye amepata sifa mingi sana katika eneo zetu, ama katika miji na katika maeneo mbalimbali, iwe ni katika miji, iwe ni katika they call it urban setups, different places. Ameweza kupata sifa mingi sana kwa vile uimbaji wake umekuwa ni uimbaji wa talanta, umekuwa ni uimbaji ambao umekubalika, si kama ni sifa tunampa tu, bali ni mambo ambayo yamekubalika katika kila eneo Kisii na kufuatilia. Basi sisi wote kama wa Kisii, endelea kutazama NDIZI TV. Hii ndio familia yako, hii ndio TV inayokuletea masala ama mambo ya nyumbani. So vile unaweza kutazama kila wakati, kila sehemu ulipo, hiyo kazini, katika kazi zako za kawaida, the best way unaweza subscribe katika NDIZI TV. Ndipo NDIZI TV kuambie kwamba tumeweka clip mpya ama tumeweka matangazo mapya, iwe ni matangazo ya kuigiza, iwe ni matangazo ya habari, iwe ni matangazo ya vifo na matangazo mengine mengi, iwe ni matangazo katika mambo ya ibada za pale nyumbani. Tazama NDIZI TV kila wakati. Kwa vile ni mwana mimi Makumba igesori ganzinyire na rosile, kwa vile ni mwana mimi Makumba okuru NDIZI TV. Subscribe, like, comment, share. Activity makes us better than before. NDIZI TV no mo Gusii, NDIZI TV no Nyanchoka, mwana mimi Osoro kwa nangana mwele. Bila Makumba watawili. Kwa wale wenzetu ambao walikuwa marafiki wa BELDEN NYABUTO mwenye ameitwaga, na pengine nyisi wa Kisii, sababu yeye ni mtu amesifika na kujulikana kwingi nje ya Kisii. Tunashukuru kwamba mmekujumuika nasi leo kwa NDIZI TV kufuatilia haya makala, na kwa mno nasema kwamba msijali, tumekuwa tukitumia lugha ya Kisii kwa sababu NDIZI TV sana sana inafanya mambo yake kwa lugha ya Kisii. Kwa hivyo hata tukiendelea tena na Kisii msijali, basi tunawashukuru na tunasema asante kwa kujumuika nasi katika kutazama na kumwomboleza ndugu yetu aliyetangulia mbele yetu. Ndio safari tu. Pia Lydia Mosoti na Kefa Nyakundi pia mwana sinyo kote na tunaendelea kwenye comment na ndio sababu sasa ni bona nchinga nanda kwa nini ringa ki aba kusiba mtu kende yose gekorekana Nyasaye gento kyo Kenya kumumira no mustuko gusomo mu basokano BELDEN una aralite na barara go tre ya jali ntwaro chemerero njao gato sendu boy go senga yali lakini gento kyo kyana gustu Nyasaye abora ore bolia monyene ngaki Nyasaye gono goni nkula Nyasaye da gustu kanga Nyasaye is above everything. He's our maker. He knows our days. He knows even the count of nywele yako kwa the minutes. All right. Yeah. So BELDEN muda wako ulifika. Njia ya kuexit. It doesn't matter how you live. What matters is what did you do with the time you had. So BELDEN ametoka. I know entertainment industry, the music industry and the gospel industry, choirs hazitakuwa the same. But look at this special part. This is my last shot, bro. Yani BELDEN ametoka. BELDEN ametoka. Je, wewe siku yako pia inakuja, siku yangu inakuja. Kweli. Na tuangalie hivi, nataka kumpass message fulani hapa. Acha tuseme ni ile mambo ya last shot and stuff. What's your take? Yes. Mimi honestly angalia alikuwa Seventh Day Adventist. Venye tumeonyesha na vile tushajua. But nuns wenye ni sisters from the
Catholic denomination. The nuns from the convent, the Catholic family versus the SDA family. When you koromo Gusii, na igwede to minute. The king into a fiction in anyway. And they get to Yes. But nuns vacha kuru Nairobi, vacha kurerera. Kwa interview ya korugavu. Samora barenge no mwana no mochokoro. In fact, in Bible Sana is cameraman Samora, no Mochokoro Nyamura, one of the NDIZI TV reporters. Bariwa bako sangoma yugo SMO use AMSMO Kurugalia SMO Koba ya South Mugrango constituency. Otorentera matangasa wa AMO ASEMO asabara libonzipe. Itsangamoto yumano mito. Jana korengenti. Thank you sir. Ekero kwa chinans chachire. A point ya nelinga. Aye. Okominyo kera ini familia ago yo kanera cheko ko kanga kwapa konye tose kwabe tu muya sawa. Kanisa yago ya full gospel goze ya kenda nero yo kira cheko ko ke. Kenya yoka era ranga no monto monene. Mandela is celebrated all over the world because that got the boundaries. It did something noble on the west of the dispute. Same to Belden, Ekorokora Chinan, sisters, Wakocha who celebrate Matanga. It's not very common. A point young ordinary Makumba king. As a toy kid in this life. It doesn't matter how you live, it matters what you did with the time you had. And they as saying the challenge, I give a challenge just wearing a key. Na bogo cha kozira kenyeji. Kero kozira kurakunto. Yes. Whatever you're doing, you don't have to be a public figure like Makumba. You don't have to be a farmer like somebody renowned. You don't have to be a footballer. Whatever you're doing, kekore keratuko cha gocha. Usekera bantu gocha se chisa chira bantu kwa na goya wata banga ki yeah. Oh yes. Kenya sabasi sini nani biona support. Inde ya sasa sini bali tukigarete na familia yetu anda kwa console gari. Familia bateri basi dievon sipi. Familia chikanisa chio sipi bali bacha gari bali na kosta chacha gari. Warandi bonsi bali warande mangana maya. Abana bali bake unit university chinde bali ragari na magombo. Abantu bali barutisamo chinga usigo cha kolera samagombo. NDIZI TV yabaruana na ko remereria chinga kichinkongu koretera abantu baminta mangana lya korekana Kenya sandre kwa sisini Makumba soboke na paka chinsi ejilima te kwarosa nimate bakaga ya mono nanda sinyenje yoko jitika korera wa aya mbiye sana aba bali bategedinza boncha bonega tubonsupi bali mokoriri NDIZI TV mbiye sana oyogabere Osoro the actor nabakunyoma ya Facebook Osoro the actor amachiza machinde muna Steve Momanyi ase ogo support talent within Kisii. This one neriga ngego support the talent within Kisii. Ne I know Gusii ogo support talent within Kisii asenga tunyaraba kule go sale moyo. Aye igote ton support in the moyo ose igote to chamatanga ne obeko bonge otikete nchandegete. If you want to support NDIZI TV actors, supporting NDIZI TV programs online, Nabango comment, on the comment section. So say NDIZI TV on Facebook. Inbox us to tebi nsemoki ya Kenya go say diaspora ogutoka na de inki urataka go support. Anyway, our supporters all of this country in Kenya. Abantu want supporting me Kenya. Bijamano sana singing joke wata na go say what namana NDIZI TV asikere into ba kolile abantu into ba chinsemo cha Middle East. Bijamano sana for the support abantu into ba diaspora chinsemo cha America. Thank you so much. We recognize you and we appreciate whatever support you're giving us. Otherwise, from NDIZI TV tonight, on BELDEN is funeral. We say thank you so much. Without you, this cannot be possible. Thank you. God bless you. Otherwise, it is a good night from Makumba and Osoro the actor. Good night.
Wewe Atangulia twende tumbele update. Tusimame hata for 1 minute at least. You are one long time, the conga of the day, all who rested in all these things so holy, all these things so holy, all these things so holy. You are one long time. All these things so holy, all these things so holy, all these things so holy. You are one long time. In Jesus Christ's grace, you are one long time. The conga of the day, all who rested in Him. In Jesus Christ's grace, you are one long time, the conga of the day, all who rested in Him. All these things so cold, all these things so cold, all these things so cold. You are one long time. All these things so cold, all these things so cold, all these things so cold. You are one long time. You've taken all our parents, you've taken all our brothers, you've taken all our sisters, you'll never enter. You've taken all our parents, you've taken all our brothers, you've taken all our sisters, you'll never enter. All these things so holy, all these things so holy, all these things so holy. You are one long time. All these things so holy, all these things so holy, all these things so holy. You are one long Beyond the river, you'll never enter. The depths we raise, shame on you tighty. Beyond the river, you'll never enter. The depths we raise, shame on you tighty. All these things so cold, all these things so cold, all these things so cold. You are one long time. All these things so cold, all these things so cold, all these things so cold. You are one long time. All these things so cold, all these things so cold, all these things so cold. You are one long time. All these things so cold, all these things so cold, all these things so cold. You are one long time. All these things so cold, all these things so cold, all these things so cold. You are one long time. All these things so cold, all these things so cold, all these things so cold. You are one long time. All these things so cold, all these things so cold, all these things so cold. You are one long time.
Oh, these things so golden. Oh, these things so golden. You are one long and
when the stars begin to fall. My Lord, you are the moon. My Lord, you are the moon. My Lord, you are the moon. When the stars begin to fall. A day is drawing for my soul when stumbling shall be gone. Approaching is that brightest day, and forever joy shall be, and forever in that home Solomon shall be the reign. Oh, hey, New Jerusalem, that place of happiness. Hey, New Jerusalem, that place of happiness. A day is drawing for my soul when stumbling shall be gone. Approaching is that brightest day, and forever joy shall be, and forever in that home Solomon shall be the reign. Oh, hey, New Jerusalem, that place of happiness. Hey, New Jerusalem, that place of happiness. Hey, New Jerusalem, that's where I long to be. Oh, triumphant empty Jerusalem, Jesus is the way. Hey, New Jerusalem, that's where I long to be. Oh, hey, New Jerusalem, that place of happiness. Hey, New Jerusalem, that place of happiness. Hey, New Jerusalem, that's where I long to be. Oh, triumphant empty Jerusalem, Jesus is the way. Hey, New Jerusalem, that's where I long to be. Oh, hey, New Jerusalem, that place of happiness. Hey, New Jerusalem, that place of happiness. Shall be no more sorrows. All my problems shall be solved, and my sorrow shall be gone. And forever in that home, someone shall be the lakini kwa familia nyingi na amefanya tunaendelea kumwomboleza. Okay, asante sana. Asingencho mara bange ndete nchole bali viongozi barakwana asobwango asingencho ntokonyara ukona twensa asingencho tukumyaka samatanga ro alito nankike yanda tororo omura yonde. All right, asamarita nchamarite ngoro kwa Agnes nyamusi omwega
Asante, ningeomba tu utoe barakoa kwa sababu nilinde bali barakorera mama ina naye kwa ngwajite kurira sama gomba yega. Nkure nyole ya BELDEN NYABUTO. BELDEN gacateka cio boteri rumwana omoke akagera agatumotivate abantu abange nandi ndo bondi bensi ulikomorora igali kugania atuale nera abana babwekene BELDEN. Kwa hivyo amekuwa mfano mzuri kwa familia nyingi na amefanya kazi nzuri ya kumuinua Mungu hadi kifo chake. Alright, aswa wewe buno muiboli nanda ye bono buna maybe colleague, let me call him a colleague. Nkure nyole ya BELDEN otana ki BELDEN iga kiro kunkwe nyora nkwe matera ebichanire gocha asubusubu wao. Nkure nyole ya BELDEN. BELDEN amatera mangali gotera na yali kumotivate abantu. Kuna nyimbo ameimba nzuri na nyimbo zake nyingi ametoa kwa Biblia. Verses kwa Biblia na nyimbo zenye ziko na mafundisho mengi sana. Alright. Okay, asante sana. Nile kwa ke Suneka Central na urabu mbabuate amagomba manena singencho ye ogokwa gusama kweli BELDEN. Mbona ndege kama na Mulisia Samarieta onkoro ku Henry Nyakeya. Mulisia Suneka Central. Alright. Inkure nyole osinkura kuane igore ya BELDEN onyagusira. Ekenene manyete igore ya BELDEN nyagusira no bwororo bwaye na amaskania bwate nabo igo igarengo mugweka no muyase abasaye igerwete asengencho yoko mukorera Nyasaye naende takorwa sebirengere byane kiagera korwa rengo mwana musini ni primary level mpaka bunachete university. He has been the same tanya gotoka semago Sandons. Alright. Yeah. Igo iningali omurura kwane maybe go chase abategereri amona baligeri oratebe iguri amagomba ya wonorera bono ekere nare gotebya abategereri na barigeretie chinga kiechiga nkiringa bainyure family ya Nyagusira BELDEN abana bali bamwe abari goteramo na etimu ende bari goteramo ekiagero mugando renge sobodel vin litkulia rero igoetaneti abantu chilifu no ene 200 igarerwa buna minister gosebune president yense. Alright. Igombia mono. Asante sana. Asante. Mwanchwa omurigereri nande oliotegerete na kurigeria NDIZI TV amo na Kisii FM ebire bigande tenkwana mono yomo kisha baadaye tumnyakasa matangarogoro tole na nki kigende torasa marieta Asamarita nguru Sister Gladys, mititi ngokore TV ya Capuchin TV, ya Catholic. Anene mono nchige ndunda tebe omwana iniga nkunete mono amatera na nyabuguriti onzi pikurwa nkaira se TV ya Capuchin TV ngamu promote, and I've been inspired so much with our songs, with his songs. And what I can remember him is very humble boy, very simple. Umwana university but yotari kuebeka mune university oebeke it down to the ground. So that one touched me, and that's why I came all the way from Nairobi wacha kumulira. Alright. Asante sana sister. Etenya sagoseni hasingencho iyo bwanchani obu. Mwancho mategali I'm giving back to the cameraman elinde atoire torena ntonyale go ikagari asensemeli ya amatanga. Asante sana. Ndio mono. Jesus is the way, hey, hey, in Jerusalem, that's where I long to be. Oh, hey, in Jerusalem, that place of happiness. Hey, in Jerusalem, that place of happiness. Papo walikuwa wanakufa wako wanaita wairire werire uyo moralia ani ne colleague batebere ya tiga matanga abere aseskuru asegetie kenene asabanto waranye. Jesus is the way, in Jerusalem, that's where I long to be. Nya machongo kurase skuru ya machongo, that is like 300 meters koru ase kanisa. Alright. Asongo sana ganindamo na omorandia wairire werire uyo moralia Samarieta koroku Pastor Jones Omwenga Ondora. I'm a former chaplain Nyambari High School. Ntarachi gukwana na wanagania nga omwana orenge class representative tokoro como president Hamis ararwe remark yaye araru condolences. Alright, tumiguri nanto bate a president iga tigara arwe condolences kuchia saba Gusii abagima gwetera se radio ito ya Kisii FM amo na TV ito ya NDIZI. Samarieta president Samarieta nkoro ku Samuel Amisi Mogire inche torengo soma kamo amo na BELDEN ogo kuoko kwa toire
Unaweza Kiswahili sawa? Sawa, asante. Kukufa kwake Belden kumetuadhaisha sana. Sisi wote tumeshtuka, tuko tunategemea, na ndio maana unaona watu ambao huwa wanatanganyika na wamekubalika na watu, ndio maana huwa unaona watu wengi wamejitokeza hapa kwa wingi, na tunashukuru hao watu wote kuja. Na kwa yale ambayo yanaendelea, tunapenda kuomba nyinyi wote muweke familia kwa maombi, kwa kuwa ni wakati mgumu kwao. Na kwa wale mafans wake wote Belden, tunawaambia kuwa ameacha mandugu zake na wataendeleza talanta. Tutazidi kumsifu Mungu, na kwa yale mema ambayo alikuwa amefanya tunamshukuru, na safari yake hii ya mwisho yote tunasema ni asanti kwake, na tutazidi kumkumbuka na kuomba. Alright. Kitu ambacho unaweza kumbuka kuhusu Belden inaweza kuwa ni kitu gani? Belden alikuwa huko tukiwa shule, watu wengi walikuwa na undergo very many challenges, and as a church captain Belden was able to step up, and he could come to every individual by himself. Na alikuwa anaweza kusikia shida yako, anaitatua, anaelewa ni nini unaendelea, anakupa advice, na kufuata ile advice ambayo alikuwa anakupa, ungepata kuwa many students were being removed from depression. Many students their self-esteem was being boosted, and at the end of the day you find that someone who was down, depressed, he could now be able to talk to people, have a high self-esteem, na pia ile kujiamini na kuwa kwake. Na pia kwa kuongoza kwake kanisa, watu wengi walipata kubatizwa, pia watu walipata kuwa wazuri, na nidhamu ile ambayo katika shule iliweza kuimarika wakati ambapo Belden alikuwa kiongozi wa kanisa. Alright. Asante sana. Okay. Na pia Morning Forgiven Singers, na pia huko shule alikuwa na kwaya nyingine ilikuwa inaitwa Melodious. Ni kwaya ambayo mkisikiza kanda zao mnaona wanaimba vizuri, na hayo yote si ati ambapo aliweza kumaliza shule aliweza kuwawacha. Alihakikisha kuwa anatembea nao step by step hadi sasa ambapo walikuwa wanakufa, walikuwa wanakaribia kurekodi wimbo ingine ambayo Belden ndiye alikuwa director. Yes. Alright, asante sana. Thank you so much. Mwalimu, mchungaji. Yes. Kwa haraka sana ili tukimbie kwa mazishi. Ni nini ambacho wewe utakumbuka kuhusu Belden, wewe kama mchungaji? Na asanteni sana. Mimi nakumbuka wakati alipokuwa kiongozi wa kanisa ambaye tunaita church captain, alikuwa anawajibika katika kazi yake na alikuwa anafanya kazi vizuri, na kupitia yeye tunajua ya kwamba vijana wengi wakaingia kwaya, wengine wakajitoa maisha yao, wakapatiswa, na alikuwa anatupa muda rahisi wa kuongoza kanisa. Na tunashukuru hii radio ya Kisii FM kwa kufika katika mazishi ya leo, na Mungu awabariki. Alright. Okay, asante sana. Thank you so much. Jambo la mwisho ambalo wewe utakumbuka Belden nalo. Lingalio mwelio pi, usiole. Lingalio mwelio pi ule nyori gore ya Belden. Otana Belden wikamu nyori asengencho yenganiye. Nkikirawe. Biyamono omwana oyo nkomwenyora amatera abo alibare gotera kubwa mono ogotera nkoro kubaterete kwegesongo igogogo chagwato bwata buya sana agoteba ng'ali goresi baragende nga inkanerengiya asara agende aseme chande tali amakweli atali na ndokorango gotera uko kere gukurabe kunonye nkurweredi gogo gotoimokia magombo nchina kundoche atotigeira matera ya buna atotigerete iga. Alright, asante sana. Thank you so much Omurandi. Mbiyamna searching kichao manchua omuliri the update ambayo elebone gasinga kichigani linga amatanga nigategere okulekana asi homestead gosase nkasobo lakini
Wakenya, korona tunayo jameni, tunawe mikono, tukae nyumbani. Kukugolia sobu wangu, historia ya maybe nonye manyaki. Mchengo kudadi ya sinakuweyo, mwalimu sironga wa some music. Alright. Mwano yo na chagete ko na kunduete talent ya kale sana karabale from class 4. Mtangazaji winonaro lukuru kwa Josh na Cindy. Akasanga bana mbra kwa talent ingia sana. Tata njengola tero chora abachagire ko record for free. So ngachanga ko abanda bangachanga bari kan studio bangachanga bari ya kayo bangachanga record. So abana wa very bako grow in music. Imiake yonsi ipige na BELDEN ya ruwa wenda aenda form 1 form 2 for in high school still ande baso geti okotera kuruga buri na university kwenda university a break gaya bete ntambe sana asinge nchu mwana alika soma kuwe first year second year third baka fourth ilibona inga fourth year na lio corona ibne tumegete skaika na tutaka ntena akantumia ka clip kita dadi tega rangi nteke kikwete otro wa corona kana tega rega ngaku kai ya otro kuno kutindi inchu studio mambitiri kwa kani pesa inchu ae mambia aya na baka studio. Alright. Karawaje studio tukachakora sio kwa kulikuwa corona. To beats. So you're the one who produced the otro wako otro kule. Ndio na produce the otro corona. Okay. Ngabwata audio na visual byansi yamu. Ona kuruga abo amwana wakantinga yali bakaona corona ni ntambe tukatoa si volume mwingi. Ngima. Ona tukana kora si volume mwingi matokara si corona. The last song mwana akatuna kwa nanga home. On Tuesday evening, I think hotel kulikuwa home ntakete ko mix. Asana leno tato chiko hotel. Kama te sa pocha mix to chekanga sambili ga on Tuesday. Kama te ya kafi ya berembe ga ni bwate ga tukiri na jitana kali. Kama te ngende dine piki ngende. Mo make sure mukori kuro mogende. So there was a boy yoko kulamek. Oleka ngonya soko ko edit. Kagenda. What editing the audio, the video. The audio. The audio now. Audio. Yes. Okay. Yes. All right. I remember some 124. Akanga Chris on Wednesday. Yes. Akambori daddy, no studio. Amatebi, no bategasi, kamateni bategasi. Sala no rati tukore. Akantike no kenga matanga na rengo atendia. There's a colleague of Musani. Oh, no Musani. Because no, you're kwa video nero matega nje na vile kwa link na kwanda sinini. Wakenya, corona tunayo jameni, tupunguze raha, tuzidi kuomba. Wakenya, corona tunayo jameni, tusiipuuze. Wakenya online niyo kwa tebinga rega no toikire ase yo minto BELDEN agochi kubikwa timoke asembera gosa soborina waye meka maniane kunya korokiga abana bwa abangwana bakrosi nyumba yo minto BELDEN ando chona kena pimbali na magomba manena sengencho yo kumusiria omwana omoke omwana olingetaya ase orongo rwaito rwa Gusii metina ninyale kuona noyo mo olingo musani oye metina ondega iga omete BELDEN buya ingo nchuko chomoga nchuko Asamarieta nkoro kudagra sugango kasi ni ya BELDEN ane kazi na BELDEN. Yeah. Okay. Nchura kone gura BELDEN ase ubu wangu. Nchura kone gura BELDEN. BELDEN etu avera nere 1 week ago. Ekero tumera no musafara. Mwanafunzi usirete we university. Oyo ani we wiki ya eta ditukulia chuma 3. Yani ditukulia chuma ya chuma 5. So kero BELDEN ya iko musafara uyo. Na nyarite kobo gonsireri lakini for a while ngayunga onyorira accident the same day yeah the same day. Yes. So nganyara ko banko twaro muchano monene sana ngaba shocked asogusira wa BELDEN so nasiri musani monene mono
ntanyari kunyora in this world. Biya man. Alright, asante sana. Yeah. Mwanchumo teganda murigari nakoigure igo na namagomba manne na wasiri umuntu wose etaya ase orongoro tura Gusii na Kenya ngima actually because this guy was taking course that was huge etalinge yomo Gusii weka ilikuwa okay samani kwa wale ambao hawapati Kiswahili nitarudi kwa Kiswahili twasiri umongwana usomo sae orenge taya se Gusii ngima Buta sobango sana nyore onde tora kwana nere in the immediate family the immediate family onde the immediate family litangani oyo the way family yan na ara we family agara kwa muraya Inga genduru juga kan bantu. Genduru bantu. Alright, una mora umanchu mategari inero boina bwa oyo minto onyarte gusira ese wiki chukenga chetre. Wiki moye tira. Una moroche iga abombo na abasaba kabandika iga watana yaya wikatrose liyo minto oboino bya irinere atimoke ya samba konti ya saka murangeri na beteke ko nata kwa na mono the immediate family iga tegete ora kuona na ere uchara kuone igora ya BELDEN samari amuro kondara yes BELDEN ni anko ya yeah yanko yao na kuona nichole nyori gura BELDEN nichora tebe okay na tekno kwane umoga no mo kesane gura BELDEN nichora kwa yeah BELDEN no mara kusolenge university alenge 40 yes okone gura ke Saudi alenge mwanafunzi Kenyatta University yes alenge 40 BELDEN no mwana umiya ngito koberanga karen kaga no monto ngito radi wake oregas alafu kila kitu msafara bo mwanafunzi yo upeto lo somparatni ali moi alito msafara kurumo msafara alafu ande ase petition ande wale ni ndani kama mafuta gari kama mafuta fuel tabaka all of a sudden kwenye accident we get a sudden information nga BELDEN arenga se on a serious condition inde kara itu akababa akababa chaya katanga agende town asaba sani bari ba maybe ba BELDEN bokoligeti online abantu bateta se radio ninkora tebi ora inyore otaibe yendo kenga buna ska odena ki una legacy monmo tenjebe ki ska tegera ska na eta ropita ska odena ki kira ki as BELDEN yeke ekina kyonko inyora antingo kieba yeah BELDEN ngendo nyora BELDEN no morai BELDEN was to be any editing in the future BELDEN no montore humble montore hospital aso on the Wednesday abata basani abange anata bwa kicha yaso on the Wednesday unale umwana wa family twasiri morai twasitaya njika yotonya mambi njika mambi it was to be a reader yeah alright omo ligeli NDIZI TV na Kisii FM ngote bina yendera kutubwatia ntokwaya amangana buna agwate kakuru ase orogongoro ose asenseme yega Right, kwa wale ambao hawawezi kuelewa Kiswahili ya Kisii, nilikuwa nasema kwamba hapa ndipo ndugu yetu anaenda kuzikwa, wanatengeneza grave kwa njia nzuri. Wako na simanzi sana. Wako na simanzi. Sijui kama ni sawa kwa Kiswahili hivyo. Wako na huzuni, asante sana. Wako na huzuni wakisema kwamba watamkosa sana maana alikuwa ni future leader wao kwa sehemu hii ambapo tupo siku ya leo. Kwa hivyo nilikuwa nakwambia ni vyema endelea kutufuatilia na tutawapatia updates kila wakati inapokuja na vile inavyoendelea. Wakenya sote tunawe mikono pamoja sote tushinde corona potelea mbali pamoja sote tushinde corona Wakenya barakoa na tuvae pamoja sote tushinde corona potelea mbali pamoja sote tushinde corona Wakenya
wa kupuuza. Pamoja we sote tushinde corona. Potelea, 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 potelea mbali. Pamoja we. Kama lieta nkolo kwa egyo kampa urubara. Ni kuba. Kwa abeli no moichano monene asogo siria. Oyo minto BELDEN. Ende ni garenge omoteri omuya. Matero ye kanisa. Motera arenge. Anine mono unanche na mwanjite unalisabiki kurukuba. Timbwati amange. Nyasaye nero mayete ase agamba nerewe amubeke. Mbiya mono. Ayo kabuya. Wakenya tuimarishe umoja. Sote tushinde corona. Potelea, 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 potelea mbali. Pamoja we sote tushinde corona. Tunawapongeza madaktari wa Kenya. Safari ni ndefu, pole pole tutafika. Tusiwe wepesi kufanya ovyo jameni. Mungu awalinde hadi mwisho wa corona. We corona. Mbiya mono. Asante chakula nkunya na kwana. Asante. Nkura kone gura BELDEN BELDEN ni gomwa nae kwa mo raisiri wose BELDEN nasol. Mwana BELDEN no mwana gwendu yane. Ndu yane oyo iga ngina mwegeretia amatera because yare yanga than me. Lakini akabwate kipawe kekyo bateri. Muna bwate kipawe kekyo bateri bona nera kamabukia mbuche sabana baye. Wekire kiwange kabana bateri wekire kiwange kibaka munaji dosira. All right. Na abantu tusikina babu sana. Ayabona una ndece na nende kuya. Okay, omwana yo sira BELDEN no mwana gobona. No mwana nani bwana. Omwana gobona. Kegera indugu yawe na ere mwarenge chindu. Nera chindu nandi kwanza isenero ntinete nyangi na kana kono. Okay. Yeah. Uya sana. Ayevuna uno murisia na ndai kwa kinyirie etarante yega. Ntoki ora miskuru wa BELDEN. BELDEN na mumisi because he was very social. Abatu barengo bya embu yarenge extraordinary. Yibono abantu bandi batari kutwara bansikira kya kiri umuntu akwateke ukiyaye. Lakini ende twa mumisiri muno muntu cyo kugendererie etaranta na kuba manaje kuri mukiye kenyo yito sebo genga kiyo mwaye kira cyo bamuntu. All right. Asante sana. Mbiya mono. Asante nashukuru. Okay. Ndugu mtazamaji, huyu ni uncle wake na pia ni elder wa kanisa ambaye BELDEN anakaa na anaenda. Anasema kwamba yeye ndiye aliyemkuza, ndiye aliyefanya haya yakawa hivi. Ana huzuni sana rohoni mwake. Unapoangalia sana my cameraman, anapoangalia hapa ndio kwa kina BELDEN, hapa ndio kwa BELDEN na walezaji ambao wameingia na hapa ndiye anazikwa. Unapoangalia hapa nje hapo ndio kwake BELDEN sasa, au ndio hapo ndio atakuwa ni kwa maziko yake, hapo ndipo alikuwa akiishi, hapo ni kwake BELDEN by the way. Right, asante sana. Endelea kutufuatilia, tutawapatia vile yanavyokuja. Endelea kutufuatilia baba. Asante mshukuru. Haya, mbia mono. Mbia mono. Shall be gone. Approaching is that brightest day, and forever joy shall be, and forever in that home Solomon shall be the reign. Oh, hey, New Jerusalem, that place of happiness. Hey, New Jerusalem, that place of happiness. A day is drawing from my soul when stumbling shall be gone. Approaching is that nini humu wao ni wao wanahusika nini na BELDEN hapa? Samarita. Kwa majina naitwa Nyanchoka Brian. Natoka kutoka sehemu za Suneka huko Kisii.
Hapa nimekuja kwa rafiki yangu mpendwa BELDEN ambaye alikuwa amekuja mwanzoni alikuwa amekuja katika kanisa letu la Suneka Central akiwa na miaka 10. Alikuwa mchanga sana. So huyo kijana ni kijana mwenzangu. Alright. Kwa haraka sana kwa sababu ya muda. Ni nini ambacho utakumbuka BELDEN? Ukisikia BELDEN utakapokuwa unasikia BELDEN au kumuona kwenye kanda kwenye YouTube kama sasa hivi, utasema ni nini ambacho utakumbuka? Sema jamani, BELDEN hili nalikumbuka kwa hili na lile. He inspired me in singing. He was a good singer, so he was also my mentor in singing. Alright. Yeah. So pia ni mwanamuziki? Ndio, katika kanisa la Suneka South SDA Church. Alright, asante sana. Asante. Alright, asante sana mpendwa mtazamaji na ulio kubwati Kisii FM. Ni nzima tebinga iga nturi zingaiti buna director nzima kya konte bigosenko nganda turi guchira goroga kurenda nyotoko kwenda sawa, lakini unapoangalia hapa hivi sasa, hapa ndio nilikuwa nakwambia like 100 meters from the home ground asa guchutinde kwa Jerusalem, the place of happiness. Jerusalem, the place of happiness. Hey, New Jerusalem, that's where I long to be. Oh, triumphant and to Jerusalem. Jesus is the way. Hey, New Jerusalem, that's where I long to be. Oh, hey, New Jerusalem, that place of happiness. Hey, New Jerusalem, that place of happiness. Hey, New Jerusalem, that's where I long to be. Oh, triumphant and to Jerusalem. Jesus is the way. Hey, New Jerusalem, that's where I long to be. Oh, hey, New Jerusalem, that place of happiness. Hey, New Jerusalem, that place of happiness. Shall be no more sorrows. All my problems shall be solved, and my sorrow shall be gone. And forever in that home, someone shall be the rain. Oh, hey, New Jerusalem, that place of happiness. Hey, New Jerusalem, that place of happiness. Shall be no more tears, shall be no more sorrows. All my problems shall be solved, and my sorrow shall be gone. And forever in that home, someone shall be the rain. Oh, hey, New Jerusalem, that place of happiness. Hey, New Jerusalem, that place of happiness. Hey, New Jerusalem, that's where I long to be. Oh, triumphant and to Jerusalem. Jesus is the way. Hey, New Jerusalem, that's where I long to be. Oh, hey, New Jerusalem, that place of happiness. Hey, New Jerusalem, that place of happiness. Hey, New Jerusalem, that's where I long to be. Oh, triumphant and to Jerusalem. Jesus is the way. Hey, New Jerusalem, that's where I long to be. Oh, hey, New Jerusalem.
Jerusalem, that place of happiness. New Jerusalem, that place of happiness. Jerusalem, that's where I long to be. Oh, true fights into Jerusalem. Jesus is the way. Hey, New Jerusalem, that's where I long to be. Oh, hey, New Jerusalem, that place of happiness. Hey, New Jerusalem, that place of Jerusalem, that's where I long to be. Oh, triumphant into Jerusalem. Jesus is the way. Hey, New Jerusalem, that's where I long to be. Oh, hey, New Jerusalem, that place of happiness. Hey, New Jerusalem, that place of happiness. New Jerusalem, that's where I long to be. Oh, triumphant into Jerusalem. Jesus is the way. Hey, New Jerusalem, that's where I long to be. Oh, hey, New Jerusalem, that place of happiness. 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 Safari kutoka kwa Shall be gone. Approaching is that brightest day, and forever joy shall be, and forever in that home Solomon shall be the reign. Oh, hey, New Jerusalem, that place of happiness. Hey, New Jerusalem, that place of happiness. A day is drawing for my soul, when stumbling shall be gone. Approaching is that brightest day, and forever joy shall be, and forever in that home Solomon shall be the reign. Oh, hey, New Jerusalem, that place of happiness. Hey, New Jerusalem, that place of happiness. New Jerusalem, that's where I long to be. Oh, triumphant into Jerusalem. Jesus is the way. Hey, New Jerusalem, that's where I long to be. Oh, hey, New Jerusalem, that place of happiness. Hey, New Jerusalem, that place of happiness. Hey, New Jerusalem, that's where I long to be. Oh, triumphant into Jerusalem. Jesus is the way. Hey, New Jerusalem, that's where I
Okay. Right. Omanchwa omoligereri na ndo mategero Kiss FM. Unorocheiga wanachukuliwa sasa. Kwa sasa anachukuliwa live agochikutinde kundi gabuguligwa asingencho batebanga njateyo BELDEN arabonegari ya serikali. Gona migwete kuma chomo ligereri na ndo mategero Kiss FM TV Kiss FM. Nigo gwatebinga na morocheiga. Ayu naro agnete live ayemo kurwase arogongoro wase kurwase nsemeyega live. Songa. Korieto manchomo tukali kurwase semelia unomo bero BELDEN na kwa hakika amevalishwa sare za kusema kwamba ni kwa heri ya kuonana. Cameraman tunakimbia kwa mbio kwa sababu anakimbia mbio hapa. Jerusalem, the place of happiness. There shall be no more tears, shall be no more sorrow. Indio enarebicha ya BELDEN. Oh, hey, New Jerusalem, the place of happiness. New Jerusalem, the place of happiness. Hey, New Jerusalem, that's where I long to be. Oh, true fat empty Jerusalem, Jesus is the way. Hey, New Jerusalem, that's where I long to be. Oh, hey, New Jerusalem, that place of happiness. Hey, New Jerusalem, that place of happiness. Hey, New Jerusalem, that's where I long to be. Jesus is the way. Hey, New Jerusalem, that's where I long to be. Jerusalem, the place of happiness. Jerusalem, the place of Endelea kutazama. Jerusalem, the place of happiness. Jerusalem, the place of happiness. Jerusalem, the place of happiness.
Oh, these things so holy. Oh, these things so holy. Oh, these things so holy. You are one long time. Oh, these things so holy. Oh, these things so holy. Oh, these things so holy. You are one long time. In Jesus Christ's grace, you are one long time. The conqueror of the dead, all who rested in Him. In Jesus Christ's grace, you are one long time. The conqueror of the dead. Oh, these things so holy. Oh, these things so holy. Oh, these things so holy. You are one long time. Oh, these things so holy. Oh, these things so holy. Oh, these things so holy. You are one long time. In Jesus Christ's grace, you are one long time. The conqueror of the dead, all who rested in Him. In Jesus Christ's grace, you are one long time. The conqueror of the dead, all who rested in Him. Oh, these things so holy. Oh, these things so holy. Oh, these
Watenza kidogo. Sasa wanaipanua. Huo wimbo unaposikia, huo wimbo unasikia kwenye background, huo ndio wimbo ambao walikuwa wameimba ama BELDEN alikuwa ni mmoja wa composer, ama hiyo choir ilikuwa is a family choir ambao sasa hivi kwa hakika ni simanzi na ni chungu sana. Sijui kama anaweza pata nafasi ya kuongea na mama au baba au mmoja wa choir yao ambao ni ndugu zake na dadake. Ilikuwa ibebe watu 100, lakini sasa hivi imebeba watu zaidi ya 2,000 kwa kuangalia tu, lakini na pande zingine pia pale kwa kuangalia kwangu na mtazamo wangu ni kama watu tu wachache, sio watu wengi sana. Vitu viko sawa, watu sio wengi vile walikuwa wanatarajia hiwe, lakini tunashukuru. Kwa ufupi sana, niko hapa na mtu ambaye Alright, niko na Matoke from Chuka University. Matoke, unaweza kusemaje kuhusu kifo chake BELDEN? Na leo hivi kwa hakika umeonaje, imekwaje? Kwa majina naitwa Matoke Patrick Osoro, aka Ambassador Matoke, Chuka University President. Naweza sema ya kwamba BELDEN ni mtu ambaye alikuwa ametekeleza mazishi yake. Amekuwa mtu wa utu ambaye ana share ideas to all comrades. Amekuwa mwimbaji kutoka utotoni mwake, kwa sababu BELDEN nimemjua kama akiwa mtoto, akiwa primary ambapo alikuwa mwimbaji. Akaenda shule ya upili, amekuwa mwimbaji. Akiwa KU amekuwa mwimbaji. I'm sending condolences to the family. Na unapoona umati wote, more than 3,000 people who have come to condole with the family of BELDEN, ni kwa sababu ya yale mazuri ambayo BELDEN alikuwa anafanya katika nchi yetu ya Kenya. On behalf of Compassionate Hearts Ventures Humanity Kenya, tunasema pole sana kwa familia na tunasema Mungu awabariki sana. Alright, asante sana. Yes, kwa majina. My name is Felix Anyona from the University of Nairobi. We as comrades, we have just arrived at BELDEN's home from the morgue. So we are very bitter of losing a very strong comrade. So we are saying very sorry to the family. We are sending our due condolences to the family. Actually, may God bless the parents and give them enough time so that they can rest and forget about these things. All of us, we are in the journey to heaven. And as we understand that this gentleman was a God-believing man, let us actually bury him with a lot of respect, as he had enough respect to every member. Thank you. Right. Mwanchumulira mtazamaji, hapa niko na ankoli yake, pia yeye ningetaka kumuuliza vile anapoona haya matanga. Msema ni anko yake? Mimi ni anko ya BELDEN, naitwa Josephat. It is so certain that we lost this man. He was a God-fearing man. It's my sister's elder son, and I say may he so rest in peace. Right, wewe kama ankoli yake, ni kitu gani ambacho unaweza kusema hakika hii nitakumbuka BELDEN kwa hili jambo? Mimi nitakumbuka BELDEN sana kwa mambo mengi, lakini kwanza ni vile alikuwa anakuja kwangu, tunaimba na yeye, grandmother yake, usiku tunaomba and such things. Akikufa alikuwa anakaa kwangu kwa nyumba yangu mahali nilikuwa nakaa. Alitoka huko very early in the morning. That is when he met his demise. Kwa hivyo alipopata kifo chake alikuwa amekaa kwako? BELDEN alikuwa amekaa kwangu. Kwa hiyo likiza alikuwa anakaa kwangu. Hata hiyo siku aliamka kutoka huko
alikufa akiwa ametoka kwa nyumba yangu. Okay, pole sana. Sasa nasema ni chenye niko na huzuni ni kwamba nikiingia kwa hiyo nyumba sijui vile nitaingia, sababu tulikuwa tumeketi na yeye huko kwa siku nyingi. So but I think God will heal us and help us to proceed. All right. Okay, asante sana. Kwa majina? Mimi ni Msafiri Mbwana, natokea kule Tanzania. Ila huyu Belden tunajiona naye kwa ajili ya muziki. Mimi na mwanamuziki. With the curtains raised, the beautiful home, Jesus in there. It's a beautiful home, full of love and joy, the beautiful home for me. The beautiful home, with the curtains raised, the beautiful home, Jesus in there. It's a beautiful home, full of love and joy, the beautiful home for me. I am longing to see my Jesus. I am longing to see. I am longing to see the mansion in the beautiful home for me. I am longing to see my Jesus. I am longing to see my mansion in the beautiful home for me. When he ascended to that heaven above, he went there to prepare a home for me, a beautiful home for me. Abande kaanza familia peke yake. Wengine tafadhali mketi. Bando zangu zote kama zinaweza kusaidia. Nimebai size za 1 za 99 za 1 mini.